aya bimeze bite? Ureba hano dutangira filime yacu, dutangira kuri no ku mazi muri Japan, Okinawa, hari mu mwaka w'1986. Barakwereka ruwaje hano ababonye filime yitwa ngo ni Karate Kid za kera zo muri za 80. Uyu mwana muramuzi, bamwita Naruto, ndetse ukamwibuka no muri Cobra Kai. Yahuye na Sensei Miyagi. Good morning, Daniel-san. Mwaramutse Daniel-san. Mwaramutse. Urakaza neza muri Miyagi Family Dojo. This is really something. Hano rarenze. Bano bose bamanitse ribanda. Barana abakurambere bose ba Miyagi. Who's that? Uriya ni nde se? That is Miyagi Shimpo. Uyu ni Miyagi Shimpo Sensei. First Miyagi bring karate to. Uyu niwe Miyagi wa mbere wazanye karate muri Okinawa. Like all Miyagi. Kimwe n'abandi ba Miyagi bose yari umurobyi nawe. Love fishing. Yakundaga kuroba pe. One day, haje kuza umuyaga ukomeye, izuba rihambaye, imiraba myinshi mu nyanja ari kuroba, ariko abura ifi yo kuroba. Sensei Shimpo arangije kubera yarabuze ifi yo kuroba, arasinzira ku nkombe za Okinawa. Aza gukanguka ubwato bwamugejeje ku nkombe z'Ubushinwa. Umuryango w'abahandi wo mu Bushinwa niwo waje kumufata uramutoragura mu mazi. Barangije bajya kubwigisha ubugeni bwa kungufu. Rebe ubwo Sensei w'Umuyapani yagarukaga muri Okinawa, Miyagi Karate was born. Nibwo havutse cyitwa Miyagi Karate. Two culture, two martial. Iyo karate yari imeze nk'ari imico ibiri, martial arts ebyiri, ubwo ni karate ivanze na ya kungufu bari baramutoreje mu Bushinwa. Two branches. Byari bimeze nk'amashami abiri ariko ari ku giti kimwe. That kept Hans and Miyagis connected. Kuva icyo gihe abahani n'abamiyagi twabaye umuntu umwe kugeza uyu munsi wa none. Abayapani barwana karate ya Miyagi ni Miyagi tuvera tugaruke mu Bushinwa Beijing uyu munsi wa none twigarukire mu Bushinwa. Nzajya kwiga kungufu noneho mbiyemereho shaho jewe ndaje nigire ku mushawurini. Urabe Jackie Chan mama we murwane sha murwane uranyumva mwebwe murwane. Jackie Chan afite ishuri rya kungufu mu Bushinwa. We mugende gahoro mwabana mwafite igishuri kinini yigisha kungufu mu Bushinwa. Ambara ikote kuramo ikote, ambara ikote kuramo ikote. Hano wari uri kwiga wushu, hakuri na rwana n'igita kubitaka na kariya wushu. Urabe byo ni tekinike. Hano harakana kaje hari icyo kabonye karikanga, kabonye umugore kariruka nakana gato. Master Han, Master Han, Shifu. 怎么了？ 医生来了。 Muganga araje. 拖住他，快！ Genda umutinze, genda umurangaza umutinze. 快去找小林。 We mubwire ri, mubwire ri. Ri. 医生。 We muganga araje we, hari umwana baje kubwira kwitoza kungufu. 医生。 Muganga, umuganga araje. 您来到。 Murakaza neza muri Hana Academy. 拿水功夫的。 Muje kwiga kungufu namwe kana bakabwira ngo gakererezo n'umugore. 会太智。 Niyo warushaje twakwigisha kungufu. Tutangira tukwigisha kwambara ikote, gukura mikote, kwambara ikote, gukura mikote. 脱下外套。 Wakana. 知道他让你来拖着。 Mwarimu yakubwiye ngo uzunyerereze. 我可没做这个事情。 Oya ntaka ibyo bintu nabimubwira. 他让的，对不起。 Data yabimbwiye umbabarire. Cyana we. Kagenda. 就这。 Yaje kwishemeza ngari kwishuri ya mugore. Umuhungu wanjye ari he? Kumbe ni mama we. Ngwino tubanze tuguha agacyayi mada. Yingaje gushaka umuhungu. Yisize guhindura imyenda amenye mama atamukundiye ari kwiga kungufu. Ri ari hehe? 功夫是可以赋予人家力量。 Kungufu ni ikintu gihimbaraga umuntu umva mu byubahiro byawe. 但我已经在你所谓 Nabuze umwana wanjye wa mbere aburiye mu nzira yo kwiga kungufu. 在重蹈覆辙。 Sinshaka kubura n'umwana wanjye wa kabiri ngari kwiga imirwano. 我理解。 Ndakumva warije. 小李对你多重要。 Iri icyo asobanuye kuri wenda kizi. 他再受伤了。 Ariko sinshaka kuyisanga mu bibazo. 自然知道。 Turabyemeranyaho. 只有功夫可以。 Ariko uramutse urebye ukuntu kungufu yafashije umuhungu wawe. 生活把我击倒，都是功夫把我。 Umwana wawe igihe cyose ubuzima bwagiye bumushyira hasi, kungufu niyo yamubyutsaga. Cyagiye uba ufite agahinda, ubabaye amadepresiyo. 这是送给 Iyi ngofero ni yawe. 这是什么？ 我找到了一份新工作， Nabonye 纽约的一家， umwanya wo kujya gukora mu ivuriro ryo muri New York muri Amerika. 让我们俩可以重新 Ni 开。 amahirwe yo kugira ngo njye n'umwana wanjye dutangire ubundi buzima bushya. Kuba ngiye gukora muri New York. 两顶帽子。 None se kumpaye ingofero ebyiri. 从你们出 Imwe uyiha umuhungu wanjye ri. 就可以送他一顶。 Umubwire ava inyuma yawe aho yihishe. Tonight at dinner. Umubwire duhure nijoro dusangire ibya nijoro. 真聪明。 Acana. 我是说你妈。 Nyoko. Mwana yise akurikira mama.
ngo mama wagiye kujya gukorera muri Amerika. Hano turi mu Bushinwa Beijing. Katorore. Mama ntabwo agomba kubanza ukambaza. I'm sorry. Kumburi hano mbabari. Kelly, would you like to move to New York? Zawari wanyemerera tukimukira muri Amerika? How are we going Ubuzima bwacu buri hano. for me? Ubundi uri kubimisha kugeza ryari? Keeping secrets? Nimba hari uhisha ibanga ni wowe. 又不是打。 Nari ndi kwitoza ariko sinari kurwa. Get violence in Iyo witoje urugomo ubuzagira urugomo n'ubundi. Charlie, there Charlie. were so many other things for you. Hari ibindi bintu muri Amerika aho tugiye niyo ko uzakorayo. In English. Ubu kuki ubundi uri kuvuga icyongereza mama? Language. Umujyi mushya ururimi rushya. All the stuff here. Ibintu byawe byose ubisiga inyuma. Tugiye gutangira ubuzima muri Amerika New York. Nata wansigiye gazawe mwana. Rebe. Bahise berekeza muri Amerika. Hari amamodoka ubona ukamenya ko twamaze kugera muri Amerika bakise gute? Karate Kid Legends. Yo. Twise tugera muri New York ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Katorore. Yo. Rebe, umwana bamukuye mu Bushinwa bamuzanye muri Amerika. Niwe na mama umwana ntago yishimye bura nta mwana wifuza kwimuka ava aho yigaga asiga inshuti ze. Keretse nkamwe nyine mwamwumva ngo Amerika 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 kubundi kivuguti wava mu gatsato ukajya kuba muri Amerika. Sinzi hano mwamuvukamwe. Karitsi ibari. Rebe yaje hano. The box has arrived. It's nice. Taraho baje hano ni heza. Mama yabonye akazi muri Amerika. Go check out your room. Yaje hano yicara aha. Atangira kuri ifoto ari kumwe n'undi musore. Hey, Mama. Mama. I'm going to try to find something for dinner, all right? Think of something. Ngiye kujya gushaka icyo kurya. Ngiye gushaka hano nagura pizza. Sure. Ntujye kure. Kandi wirinde. Careful. Iteka mba nirinze mama mwana ngagiye gushaka icyo kurya rebe nkano yagura pizza. Mwana haraho yabonye yinjira hano. Akigeze muri Amerika none mwana yakase hano. Akata umujyi wa New York nibwo akiwugera mu masaha y'ijoro agenda areba kana kari. Umujyi uraka. Uyu ni umujyi uve kuri twa tugigi. Mwana aza gukatano. Ubona hano handitse Victory Pizza. Pizza. Injira hano. Can I help you? Nagufasha? Yeah. Yego. You guys have, Mufite like a stuffed crust? pizza ya stuffed crust? No, we don't have Oh, stuff. ya ntazo dufite. But you know what? I think I can help you out. Urabizi ariko ndakeka nagufasha. Car. Drive through the Holland Tunnel to Fata imodoka yawe utware ujye muri New Jersey ni mayiro 20. a nice crappy little. Urahasanga ahantu hari iki shop kinini ushobora gusanga izo pizza. Mwarangije? Harakara gakobwa kaje. I apologize on behalf of the Natumbabarire moron, bino bigoryi bibiri. one of whom is my dad. Umwe muri byo ni papa wanjye. We don't have stuffed crust. Nati izo pizza ushaka ntazi hari. Plain pepperoni, sausage, Ariko twagukorera pepperoni cyangwa sausage. and eggplant. Ni pizza nyine ziri. Yeah, pepperoni. Okay, nkorera pizza iriho pepperoni. Anything else? Nta kindi. Mufite papier hygienique. Sorry. Kuki? Context. I just moved in. Nibwo tukimukira hakurya iriya. Some stuff for the apartment. Is there a place nearby? Inzu turimo rero nta papier hygienique zirimo. One where I don't have to drive an hour to Jersey? Biriya bambwira ngo ntware imodoka njye New Jersey nta modoka mfite nibwo tukimuka. Yeah, there's a bodega around the corner. Hari hakurya ahantu ko kuwagura. In store. We call Hari iduka wagura mu papier hygienique. Weird. Cool. Urakoze. Thanks, I'll be right back. Reka ngere ndahita ngaruka wari pizza yanjye. Tukwandike honde. Lee Fong. Banyita Lee Fong. Welcome to New York. Urakaza neza muri New York. Lee Fong. Urakoze. What? Iki? Since when did you get so? Kuva ryari ariko utangira kwigira umuntu mwiza. This needs to be. Umwe muri twe akwiye kuba umuntu mwiza riga ngo ducuruze. Ntakana. School starts at 7. Ishuri ritangira saa 9:45. Urafata gari ya moshi. Transfer to the Uce Union Square. Yeah. And then you see Miss Morgan. Ujye kure twa Madame Morgan ndabyibuka byose mama. I think. Ndakeka. How about you? First day at the hospital.
wese kwa muganga ugiye gutangira akazi bwa mbere bimeze bite? Mama nawe n'umunsi wa mbere ku kazi, we nawe n'umunsi wa mbere ku ishuri ngo bakigera muri New York. Umwana agiye ku ishuri n'umunsi wa mbere, mama nawe agiye ku kazi mu bitaro akora, yabonye akazi n'umunsi wa mbere. Yeah, umwana yese yambare kuteri yerekere. Katurori. Ageze anabona hari ibintu by'ibiposteri babimanitse by'abantu bameze nk'abarwana. Rebe, mwana arikomereza bamurangiye buryo agomba kugenda mu nzira zose agomba guca kugeza ageze ku ishuri. Nugera ku ishuri uhumeke wigirira icyizere. Hagira umuntu ugukanga. Winjire mu ishuri umeze neza. Dufite akazi kenshi ko gukora. Giza nabona mu kigo agiye kwigamo. We mwabagiga we muri mu biki? Abanyeshuri biga segonderi no muri Amerika barifata bagasomana we. Siko mu Rwanda ayo makosa batayakora abana bo mu Rwanda ari inyangamugayo. Yaje hano masayo kurya dore ibintu babagaburira. Kumbe no mukobwa wamuhaye kiza ninjoro niho yiga. Mwana yaje hano masayi ibizamini akagera bagakora biga bakiga kwiga reka buriya biravuna. Hey, wasobanura neza gutyo utarize. You Tony, you know I'm good for it. It's what professional. Umva nanjye ibyo nabyikorera wantu. Umukobwa ageze hano ibintu arabimena. Cheaper than you are. Rebe, Let me help you out. reka ngufashe. Akana kaje kumuteruza. I'm Lee, remember? Banyitari uranyibuka? Tonight, your pizza place? Ninjoro naje kugura pizza iwanyu. Oh, right. Yego. Stuffed crust. Wait. Niyo waruje kugura. Yego. Niko batangiye kumwita. How come your English is so... Ese kuki cyongereza cyo numva ari cyiza? My mom did her residency in Mama wanjye yatuye muri Hong Kong. to an American school while I was there. Anyandikisha mu ishuri ry'abanyamerika riri muri Hong Kong niho nigiye icyongereza. Now you're slumming it here with me? None dore wicaranye nanjye hano. Yeah. Yego. Rebe. Okay. Well, thank you. None urakoze. I think I got it from here. Ibisigaye ndabyikorera. Not doing anything. Are you sure? I do have a couple more stops. Harahandi hano ngiye guca. Oya tujyane dutambikane twiganirira ntari. Many new friends today, huh, Lee? Uyu munsi wakoze inshuti nyinshi se ku ishuri. No. Day's not over yet. Umunsi ntabwo urarangira wabona ndi buzibone. Bahise batambikana biga no mu kigo kimwe n'abakobwa baturanye. Batangira kugenda bayavuga nyine nk'insoresore. Bino bintu ntabwo nari kubyitwaza byose n'ubundi pe. Okay. You got aprons, you got sauce. Uyageze hano. Cyabonye abantu bari kurwana bari kwiga karate. We yiga kungufu bari bari kwiga karate. Umukobwa avayo. You study karate or something? Wiga karate? Yeah, kung fu. Je nize kungufu kera. It's cool. Ni sawa. But yeah, don't do any of that anymore. Ariko ntago nkibyikora nyine. You're clearly over it. Uzabyikuremo pe. Train here, okay? Ina ntuzitoze. Because you can't. Kubera ko utabishobora uzabireke. Yeah. Yo. Long time no see. We hari hashize igihe nakubona sha. Long enough. Ntago ari kinini cyane. Hey, Daddy owes me a call. Ubwire papa wampamagare. Yourself. Wabimwibwiriye se Oshe. Yo, man, don't listen. Naragerageje ariko so ntago yumva. Fuck the old block then. Ubwo ronge ntago bindeba twigendere. Bebe. He owns that gym. Ura mugabo niwe nyiririya gym. All right, just Papa wanjye muri mideni ry'amafaranga. fine, okay? Kano gacu ujye wirinda kugaca muzagira amahoro. Bebe, ntawituriza. Good, Connor, looking fast. Ko nagira vuba vuba ndabona utwubita gahoro. Umusore bita Connor. Your girl Mia out there. Wa mukobwa mwakundanaga Mia. Moving on pretty fast. Mbonye amaze kukwikuramo kabisa mbonye agasore bari kumwe amaze kukwikuramo. What are you laughing at? Uraseka iki? It was funny. Byari bisekeje ibyo bavuze. Umukobwa yakwikuyemo ari kumwe n'akandi gasore. You're right. Nibyo. I need to lighten up. Nyeneye kuza. Do. Cyana ni ikigome. Cyana kirakubita. We. Bebe. Turi muri New York. $600 for a replacement part? Amadolari 600 kumindurira akantu. Okay, forget it. Just Iyo ari kazima kagura icyabiri. 大姐， Wait, 意思给我们打个折吧。 avuga mu gishinwa hano hacuruza umushinwa. 朋友， Yo. 450现金。 Kibawusha sincha. 哎，谢。 Sinzi ibyo bavuganye. what are you doing? Abwiye ngo iki? He's gonna give it to you for 450. Arakugabanyirije gukuriho iry'itanu. What happened to 600? Kweri 600. She didn't know that your boyfriend. Ntabwo yarazi ko sheri wawe nturuka muri Beijing mubwiye kuri sheri wanjye ahita kugabanyiriza. Wow. Hey. Okay. Okay. Look at you. You're so Erega proud of you. ndabona bikunejeje kubeshye ngo uri sheri wanjye. You think you're my boyfriend now? Because you got me 150. Bivuze ngo mise mba sheri wawe kubera ungabanyirije iry'itanu. Cyane ubutaha ubwo bazaguca menshi. But I could teach you some Mandarin. Ariko nakwigisha ku gishinwa
Yes, if you went in there and you uzajya mu maduka nk'ay'abashinwa uvuga ururimi rwabo so much respect, they give you the local discount. bazajya baguha discount y'abantu babo. Shop or not. Abashinwa bivuze ngo barakunda, niyo uri umushinwa mugenzi wawe barakugabanyiriza, ariko uri umunyamahanga He teach me- bafunira mu mavi. Nawe uranyigisha New York. Yeah. Kwigisha New York. Dude, what? Look around. Kirebe nawe. New York is completely unteachable. New York nta kintu wayigishaho umuntu natwe bayivukiyemo yaraducanze. Bebe. Fine. Sawa. Get off work early on Sunday. I can. Ku cyumweru ndangiza akazi kare nazakuzengurutsa tugatembera umujyi. Okay. Sawa. 就是个约会。 Avuga igishinwa. What? What does that mean? Bisobanuye iki? It's a date. Ngo nyine n'abasheri tuzaba dusohokanye. Oh, wait. Bebe. Not a date. Educational experience. Oya nzameze nk'ugiye kwigisha wana ntago ari iby'abasheri basohokanye. How was school? Ku ishuri byagenze ute? Yaje mu rugo? You know, school. Ku ishuri? N'ibisanzwe. You make any friends? Wahuye n'inshuti nshya? Bebe. Yeah, I did. Yego. Imwe. Hey. What's his name? Yitwa nde? Mia? Yitwa Mia. Wahise ujya mu bakobwa sha mama yarumiwe. Mia. Niyo nshuti nshya nabonye. Ubwo ntago bura nimba mama ari guseka iki? Yarabyutse asanga umukobwa amutegerereje. You know how to ride a scooter, right? Uzi gutwara moto? Bebe, umukobwa mujyanye ku ishuri. Urebe. Scooter 4, right? Wewe ugeze utwara moto mbere se? N'ubwa mbere ntwaye. Ubwa mbere twaye moto. None amwigiyeho. Turi muri New York. Dore simuri you. Ubu icyapa ngo kiriho simuri you ni umukinnyi w'amafilime. Yeah. Bagiye bayavuga turi mu mujyi hagati. Hang on, stop. Buretse genda gace. Yeah. Katurore. Oh, come on. Are you kidding me? What's wrong? Bigenze bite? Shot. Moto kumbe yarabizanye. Bari mu nzira bagenda moto yabapfiriyeho. Yeah. Bahise bayitegera nayo gari ya moshi. Whoa. Ciao. Oh ciao. Tangiye kumwigisha agashinwa. Ni mu modoka. Ciao. Mu kigari ya moshi. You're messing with me. Uri kunyinisha. Kumbe dore wa musore twabonye w'indwanyi yarinjiye bavuze ngo yakundanaga n'uyu mukobwa. What? Bano bari guseka ruwinji. Hey, beautiful. Bite cyuki. Connor. Bite kona. What a pleasant surprise. Mega surprise. What's this? Kiri giki. Engine died. Moto yapfuye yanjye. Who's your friend? Nshuti yawe nini? Lee. Banyitari. Connor, Kona. don't start. Witangira akavuyo hano. Ntangira ikiza. Where you from, Lee? Uturuka heri. Beijing. Beijing. You know Kung Fu? Uzi kungufu se? Kabashinwa ngo numvishe muzi kungufu. Little. Gatonya. Agakungufu gato. Okay, Connor, you can Kona ngaho komeza ugende nawe mwari muri kumwe mu gihe. get home. It's been a long day. Twe turashaka kwitahira turananiwe. You guys are we now. Uravuga ngo turashaka kwitara we n'uyu musore mumaze kubatwe. You are. Ntabwo nzi ko twarangizanyije. This has been really fun, but we're gonna go. Ciao ugende. Move. Va mu nzira nitambukire. Why should I? Kubera iki naguha inzira se? Because she asked you to. Kubera ko abigusabye ngo muhe inzira. Muhe inzira umusore aritabye. Riwe ibyivangamo. Umukobwa arabizi kano gahungu twakabonye karakubita kare kuri migeri. Nk'iy'abajetiri. Sawa. My bad. Mumbabarire rwose. Nari nkosheshe. Come on, let's let the lady pass. We mureke mabuje atambuke. Acaho na moto ye. Heads up. Bamutamika igipfunsi cy'ijisho. Turashize. Later, Mia. Mia dusubira umusore bari kumwe bamukubise igipfunsi cy'ijisho. Connor's a psycho. Kona ni umusazi. He's kind of the low point of my Twigeze gukundana Teenage rebellion. muri ya myaka agakobwa kaba karigeze agasazi karananiye iwabo. training at that gym. Ariko mbere yari umwana mwiza ariko atangiye kwitoreza kurwana niho yabaye umwana mubi. 24/7. He wins the 5 boroughs every Yitoza amanywa nijoro kugira ngo azarwane mu irushanwa bita 5 boroughs. insane karate tournament on Ni the irushanwa rya karate ry'abantu barwanira ku muhanda. money if you win. Iyo utsinze iryo rushanwa Yeah. baguha amafaranga. Kung Fu. Ni irushanwa ngura musore uragitoreza. 1,000 times not to get involved with him. Papa wanjye yarambwiye ngo singakundane n'uriya musore ntugira aho duhurira. Not to. Ariko impamvu uriya musore ubwo twakundanye nuko papa yari yarabimbujije. Hari abakobwa bagera mu myaka ngo yo kwivumbura ku babyeyi ngo bigometse ku buryo icyo ababyeyi bamubujije ari cyo akorera icyo. What? Iki ijisho bari kubise. It's well. Bamutayemo igipfunsi ageze muri Amerika yasanze indwanyi za karate. Happened to stuff crust. Uyu musore yabaye ikizi bari kumwita ngo ni Stafford Crust. Kubera iyo pizza yaje asaba cya gihe mbere. This is definitely gonna sting for a couple of days.
uraza kumara nk'iminsi 2 usa nabi kabisa baje kumutera make up mu mota bibona. My wife. She taught you? Mugora ari kwigisha ibi. No, for nights like this, she didn't much like me fighting either. Mugora njye nifuza ko ndwana. Katurebe. Yeah, think that'll work. Kano kare bukure bano bantu rero binzobe yagukubisa igipfunsi yaragenda agasumukana. Keep your guard up. Kwero uyu munsi nizo ajya ujya amaboko yawe abari hejuru ku buryo umuntu agukubise nyine igipfunsi kiba kiri hejuru kiboroke. Take a look. Reba. Uza kwireba. Jisho bari bamumenya itara. So, how long have you been fighting? Nonese maze igihe kingana cy'u Rwanda muze. He was the best in the city. Kwanjye kera ariwe murwanyi wa mbere mu mujyi. On teenagers. None ubu ngubu singirwana narazimye. Before bed and then sleep with a tea bag on it tonight. Nujya kuryama ushyiraho kano kantu ka tea bag ku jisho buracya bwaki ijisho riri gusa neza yarajeho tea bag. Mu gitondo mama yaje hano. You doing? Kuri biki? You come to America. No fighting. Waje muri Amerika atari ukurwana. Simple rule. Ni itegeko ryoroshye naguhaye. Ko nitugera muri Amerika nta kurwana. Have a choice. Nta mahitamo nari mfite mama. Always have a choice. Iteka umuntu aba afite amahitamo. Get dressed. Ambara. Bebe. Mama yise amubwira atambara. Filibe. Yo. Mama yise azana umwana hano. Amuzana mu isomero. Who is this person? Uriya muntu nzanyeyo ninde? Tutor for the SAT? Uriya niwe ugiye kukwigisha. Azajya kwigisha gusobanurira ibijyanye n'imibare, guhera uyu munsi kugira ngo ufate abandi bana. Bamuzaniye umwarimu uzajya umwigisha. Bangana. Uraseka iki? Your mom thinks you're gonna get into NYU with these calc skills. Mama wawe yumva ko wasigaye inyuma mu mibare yo muri New York uzamenya imibare bigatuma muri New York neza. Bebe. Did she do that to your eye? Mama wawe niwe gukubise ku jisho. Urebe, mama wawe niwe gukubise ku jisho. Yo, mwana yaje mu cyumba cye. N'umwana ukunda ibintu by'imirwano bya kung fu yarayitozaga no mu cyumba cye nibyo binabahamanika. Ngo ni ibipankariti. Nimba icyo kijambo cyaravuye ngo ni ibipankariti. Yaje kumanika ibipankariti. Yo, gusa hari ifoto ahora areba. Alright, Dragon Kick. Yatangiye kwibuka umuntu ari kureba ku ifoto amubwira ati gerageza Dragon Kick. Yari mukuru we. Ngo gerageza Dragon Kick. Hana yanjye. Ugomba kwiruka ngo uzamuka mu kirere. Ukareba balance y'uburyo uzamukamo n'uburyo uri buparike. Rebe, unatera umugeri bita ngo ni Dragon Kick. Yafayo. Yaje parika nabi. Uyu mugeri warananiye neza. Uyu mugeri umunsi umwe uzawukenera. Niyo magambo mukuru yamubwiraga. Mukuru we yari indwanyi. Yo, Beijing. Ari mu ishuri dore cyacya. Ijisho rimeze gute se ndabona uri gukira. Singa kuvugisha ngo ugende. You know the first rule of karate, right? Uzi itegeko rya mbere muri karate? Iteka ugomba guhora wazamuye amaboko. Wa mukinga we. Rebe mu kigo hagati. You really want to do this, Beijing? Koko urashaka ko tubikora Beijing? Easy on you. Ngiye kukorohera. Ndagukubita nifashe mu mifuka. Rebe, to. Musore. Rebe, sana kufu kuri karate. Biranga. Kufu kuri karate birira ngabara muta. Mayigeri, mawashi. Kakato. Kuri karate niko tuzita. Bamukubise tsutsuki kakato mayigeri na za mawashi. Yazanye ku ngufu ze biranga. Bamukubise bifashe mu mifuka. Yibutse wa mugeri bamubwiye ngo yitwa Dragon Kick. Ya mugeri ngiye kukubita kino kigoryi. Kiyoberwa ibikibayeho. Vayo! Tera wa mugeri bita Dragon Kick. Bahita bamuhagarikisha mawashi.
nyagasani Beijing nibyo cyonyine abarimu baza gutabara n'abanimateri n'abanimatrice bose You actually want to fight Beijing? ushaka kurwana nanjye Beijing tuzahora mu irushanwa bita 5 ball off nta barimu bahari ngo bakunyize munde kure namwe mwabanimateri kiki ngo bazahore mu irushanwa bita 5 ball off gaho nta mwarimu uzamutabara Wibuke bari gupfa umukobwa uyu musore ari umukobwa babaye inshuti kandi umukobwa ngo yahoze akundana na kiriya kigoryi bita Kona kandi Kona arakubita utari kujya gutereta umukobwa yarahoze akundana n'umuntu ukubita ageze anabona amarushanwa ko babayamanitse 5 ball off niko bita irushanwa ngenza harijyamo Rebe Kona baba bamumanitse ahantu hose n'indwanya ngira irushanwa irutsinze ngo baguha kudufaranga bamukubitiye mu kigo yarabyutse muri iryo joro hari imigeri bagukubita ku manywa no kuryama bikakunanira yo yaje kureba yamutuye wa mukobwa Ibuka umukobwa baraturanye kumbe hari abagabo bahaje kuri ka restaurant mu gikara aho umukobwa atuye papa wavayo Why don't we let the kid go home? umwana mumureka tahe We can settle whatever it is O'Shea said. tubikemure nimba boss wanyu yabanyohereje O'Shea wa mugabo afitiye ideni Victor, look at inyuma yawe bamumena umutwe nyuma ye kicana ariko kiba gisakuza Victor I told you, kid. wachana vanu cyenda cyana barakubita wiki cyana kiza agakungufu nukibone gutya wewe mwana wewe za kwirwanaho mwana zikungufu yewe je wewe mujeri mwana zikungufu cyane zikungufu yeje zebe mirwano ku mabandi yo muri New York iratangiye guhangana n'abandi yo muri New York aribwa kiva mu Bushinwa bebe wa mugabo bakubise bamenye umutwe ngo yahoze ari indwanya kina boxing ngaza kuzima bebe no gusaza biba birimo cyane hano gucangiye y'amabandi jeje banda mushyiramo bebe yarahindukiye buri cyana do tamika bebe mwana zikungufa amabandi yarumiwe muze yarumiye iki cyanara ko gikubita na amabandi yaraje kwishyuza muze I was going to rescue you. narinzika niyo ugiye kugutabara bebe muze bamukubise igiti mu mutwe yakangutse akira kano karagufasha aza kwitamo Whoa. So you want to tell me what that was out there? bira byari bicukoze hanze I used to train kung fu. nahoze nitoza kung fu kera Teach it? To who? wabasha kunyigisha se jewe I took a loan from the kind of people you hari know. abantu natse inguzanyo ntagombaga kwaka inguzanyo yabatse akarambere That was them coming to collect. bari baje no kwishyuza Stop. kandi ntabwo bazahagarara bazahora baza kurwana nanjye mu gihe ntarabishyura none urakora iki rero I used to be good. nahoze ndi umuhanga muri boxi Best in the city at one point, muri Lee. uyu mugina ari uwa mbere kera nyiri umusore sha So what happened? cyaje kugenda ute Mia happened. naje kubyara Mia nicyo kintu cyiza cyambayeho But it did catch me by surprise, so needed something. gusa nabyaye uriya mwana binunguye The apron and the rest is history. mpita mvuga ni rero ibyaga zo kurwana mbikuyemo ngiye kwambara itaburiya nicururize nshaka amafaranga yo gutunga umwana Forever. ubuzima bwanjye bwahise buhinduka kuva icyo gihe rebe yarabyaye itava mu byo kurwana hari igihe bagukura iryinyo ukahita upfa Promote fights around the city. zo umuntu utegura imirwano muri uyu mujyi With a prize fight, with a purse big enough I could pay my dad. uramutse unyigishije kurwana Have a little left. ashobora kuba yategura umurwano nkarwana n'umuntu abakiriya bakaza Honey. aba nakuramo amafaranga nkishyura amadeni mfite Unless you teach me what you know. wenyigisha ibyo uzi nanjye nongereho utwonzi wigisha utuntu tw'utumanenyeri What? sinshobora Because I made a promise that I wouldn't fight anymore. nasezeranye ko nazigera ndwana Trying very hard to keep it. mba ngerageza kutarwana I am. ariko we ntabwo uzarwana uri kunoza ngo abe ari njye uzarwana rebe Look, umva
I also know the moment that my life changed forever. hari igihe nzi ubuzima bwanjye bwahindutse burundu. I replay it over and over in my head. buri gihe bihora bingaruka mu mutwe. mwana cawo yanze kwigisha uyu mugabo utuntu azi. mwana ya Jean. Here, let me help. I got it. kangufasha. I got it, Mom. Yeah. I don't understand why I have to go to this thing. Never went to a temple in China. New city, new traditions. Mujyi mushya, mico mishya. You look good. Basa neza. Thanks. Bakoze katorore. Yeah. Baje kuno bafite imico yabo n'abashinwa bagira ibintu baza kwikorera by'imigenzo yabo. Yeah. Hey, 师傅 ，It's Lee. 你怎么样，小黎？有约习惯吗？ niyo kuri kuyikunda se mwari merampamagaye 还是想北京呗。学校 nkumbuye Beijing 你等一下 natwe turagukumbuye hano umusuhuza we Shawali 师傅， shifu 我在这儿交了个新朋 hari 友， inshuti nshyashya twahuriye hano 他是想让我 yarambwiye ngo mwigishe kuri kungufu 哦，你觉得功夫能 urakeka ko yigishije iyo nshuti yawe kungufu yamufasha se 我觉得会。 niko mbikeka 利己的事情都是好事。 ikintu cyose gifasha abandi bantu kandi nawe kikakungura cyane cyane gutanga ubumenyi ufite nawe birakungura ntacyo byaba bitwaye mwarimu yaramubwiye ngo yigishe umuntu Your footwork sloppy. nje kukwigisha nabonye ibirenge byawe utazi kubikoresha More punches than you throw, which I feel like nabonye ikindi ushobora gukubitwa ibipfunsi byinshi kurusha ibyo warekura that can make you better. njye nagutoza ukarenga dutangire ryari rebe mwarimu yamuhaye uruhushya ngo toza umuntu Let's just do a 3-minute round, yeah? rebe See? mukubitaga However you think you can. ni mu gikari Lee, you're half my size. I gotta see what you're like in the ring. we wacyana wenda kurusha ibigango 8 and 150. Okay. Kid? Well, you're not. ngwino I'm 125. rebe nza kwitoza igipfunsi umwana mwigishe umugabo azi boxing ariko avanzemo n'agakungufu byaba akarusha cyane arutakira mukubita There's no kicks in boxing. we nta migeri iba muri boxing rebe yewe cyana kiri kumutoza ngo by'umwihariko amaguru we Since when do we close at 8 o'clock? kuva ryari dufunga saa 2 rebe Have you lost your mind? wataye umutwe Fight again. papa urashaka kongera kujya kurwana You're gonna train him? ugiye kumutoza Idea. He saved my ass the other night. uyu mwana ejo bundi yarantabaye Chinese Peter Parker. yego yarabimbwiye ngo show me. Peter Parker w'umushinwa ubwo Peter Parker ni wa wundi nyine ukina za We're 19, Dad. Which is exactly why I need. papa hano ntabwo turi mu myaka ya kera niyo mpamvu tumukeneye You know you're giving him false hope. papa uri kumuha ibyiringiro bidahari ariko biraruta kubaho nta byiringiro About that? Honey, it's one fight. ni umurwano umwe Maybe two. cyangwa ibiri nkakorera udufaranga nkiyishyurira amadeni ikiza cyo muri boxing ujyamo watsindwa n'ubundi urishyura urishyurwa niyo watsindwa hari amafaranga uba ukoreye Kick, that's on you. You hear me? papa wanjye nibamukubita niwe nzabibaza Yeah. yego Whole neighborhood heard you. Good. na karitsiye yose irakumvisha uvugiye hejuru Age. sawa Excuse me. Apparently, I have sawa a shop to ubwo run. bivuze ngo ngiye mu mbabarire gatonya nifitiye shop icuruza pizza ngiye kuba nyoboye That went well. harandi sawa ajana azana igipondo What kung fu? ibintu byose ni kungufu It's kung fu. bebe bajana ahita amanika ifoto ya mwarimu we Jackie Chan Shop is kung fu. iyi shop yawe nayo ubwayo ni kungufu azana bya bitiyo batekesha za pizza boxing nayo ubwayo ni kungufu Give me your arm. zana ikiganza cyawe bebe Wrong side. tangira kumutoza gake gake mwana aramutoza fata gutya iyi nayo ni kungufu Horse stance ahagaze nabi gutyo guma gutyo teaches control over the mind. bino bikwigisha gukontorora Pain. You're gonna be making pizzas all day. You gotta be training while you're making those pizzas. mu gihe uri guteka pizza umunsi wose buriyo nubwo utabizi uri kwitoza kungufu bebe Show me. nyereka zano
tangira guponda buryo bakoramo pizza bajyana bagaruriye ni taichi. Ndaguma gutya kugeza ryari. See you in an hour. Ngiye kurya ibya saa sita ndagaruka mu isaha turasubira ukimeze uko. Long hours. But when you're in close, you're not gonna always have room to swim. Urumva ugomba kwitoza aho uri hose apana kwicara ku ntebe mu nzira ukagenda ubana ugenda 1-inch punch. Bebe. Try it. Igipfunsi cyegereye. Bebe. Don't worry so much about power. Bebe. Focus on snapping the wrist. Tangira kwitoza uburyo ki ushobora kubita igipfunsi kandi ambaraga zirimo. Yarabareba arumva yaruka. Arabona basaze. Muzehe batangiye kumutuza utuntu tw'udukoryo bakira barya muzehe kwepa ugatera igipfunsi kwepa. Bebe. Strike water. Keeps moving. Slowly. Always fluid. Bebe. Arabatuza gake gake. Alright, I got a mwana kaza no kubafasha gutanga pizza kuri no katurori. Victory Pizza, what can I get for you, boss? Victory Pizza tubaha iki? You sound more New York than I do. We ndumva usigaye warabaye umunyamugikundusha. Downtown. Shonila. Ugasigaye akavuga agashinwa hano bakamugabanyiriza agateka imitwe. Urabona ko abashinwa uzabiba. Uhegeze hanasanga iki kira kigoryi kiri kuneretera X wanjye kiri kumubeshya besha. Bebe. Bana niyo bari muri gare mosho bagenda bitunze utuntu twa hato na hato. Bebe. Sasa bari kumutoza. Bebe. Mwigisha ukontorora ikirenge n'uburyo uteramo igipfunsi usubira inyuma wongera umanuka gake gake haduye umubara buriya wabimenya neza duhuriye muri ringi. Ubwo wamenya kimomo wa nyawe. Kunino. Muze baramutosha. Baramuforumye. Bebe uyegeze anatangira kuri ifoto ni ifoto ya mukuru bari kureba mama bayiryamishije iruhande rwe. Bebe musore nawe ikaboneraho kwitoza buri gutoza abandi nawe buri kwitoza. Sorry, didn't think anyone would be here. Got a loan shark, a teenage daughter, and a fight in 2 days. Wa mugingo yanafashe Ramberi ndi kurwana nsigaje iminsi 2 mu rwano be ntago naryama. Get out of yourself in the middle of the night. You want to talk about it? Tuganire ku kibazo ufite. Mwana yantiye yirigeza aryama. There's a old Chinese tradition. Hari umuco abashinwa uvuga ngo iyo umuntu yapfuye you're supposed to open all the doors and windows. Mama ugomba gufungura imiryango n'amadirishya. Sweep all the death out of your house. Kugira ngo urupfu rumere nkaho rusohotse mu nzu yanyu rwose atagira n'undi ukurikira uwapfuye. Only it was that easy. Yabaga byabari byoroshye gutyo tu. Aje kunywa icupa. My brother and I got attacked about. Jena mukuru wanje umwaka ushize twaratatswe. After a big tournament. Twari tuvuye mu irushanwa rikomeye muri Beijing mukuru wanje yarirwanyemo bamuhaye n'igikombe yatsinze. Ariko umuntu yari yakubise mu irushanwa yaje kwihorera ntago yari yabyishimiye. Baradutega. Guys and they cornered us. Baratuzengurutse turarwana. We were outnumbered. Baturushaga umubare mwinshi twe turi bake turi babiri bari benshi. Baratwatatse. Ibyabaye ari kutubwira. One of them pulled a knife. Umwe muri bo yakuye icyuma. Tabibona. I was screaming for me to help him. Mukuru wanjye yaramamagaye ngo nze mutabare. Ariko nabuze imbaraga zo kumutabara ahubwo mera nk'ubaye paralize. Nabonye icyuma mba nk'ubaye paralize. Mukuru wanjye barakimujomba sinabona uko mutabara. Barangije bariruka. Now I'm here and he's not, so. None ubu ndi hano we ntawe uhari. Naramutengushye. Mwarimu niwe waje gutabara. Musore ngo yari yagagaye. You're gonna have to let yourself off the hook, Liam. Cyo bintu ugomba kubyikuramo. You deal with it or it's gonna deal with you. Ibibazo iyo utabyikuyemo ngo uhangane nabyo byo biragukoma. Iyo utabikemuye biragukemura.
bacururiza udupizza. 免费的 pizza 刚做好，谢谢。 yaje avuga igishinwa tubahaye pizza y'ubuntu. You making fun of me? We ari kunuka. Is it my cardigan? We kubera imyenda nambaye. Yego. I don't know enough Mandarin to make fun. Rata nago ndamenye ikimandarini cyinshi cyatuma ngutuka cyangwa usebye. So, are you guys going to San Gennaro later? Nijoro muraza kujya San Gennaro. I don't think I can. Sinkeka ko ngende buhagere. I have to study for this test coming. Ngomba kwiga hari ikizamini kije. Come on. Don't be lame. Wiba umuswa ariko nawe. It's like a New York rite of passage. Ni nk'umugenzi w'abantu batuye muri New York. Umunsi abantu bose barasohoka. And you're crushing calculus by imibare uri kuyuzuza uri kuyumva. You have to Umvishe imibare uri kuyumva uri kubitsinda. Uyu ni mwarimu wawe. Okay, maybe. Sawa ndaza kureba hari ndaza. Then maybe I will see you tonight. Reka nizere ko iri joro turi bubonane rero. Dude, you are so... We, kariya gakobwa ari kumenya ugakunda. We're just friends. Aya turi inshuti gusa. Also, am I really crushing? None se kuko imibare ndi kuyitsinda cyane. No. Oya. This is all wrong. Wabyishora umuswa. Nuko umukobwa yari ahari nyine ndi kugutwikira kugira ngo yumve ko uri umuhanga. Babyita guturisha once. Urebe. Yari ari kumukina imbere y'umukobwa. You decide how you're gonna make your move tonight? Baje kuri no. Move, Alan. No. Tonight is the night to make a move, man. Man, iri joro mukobwa ugomba kumutereta. Man, sausage. Ibintu byose akunda ukabimubwira umuterete man umubwire kumwemera. Ibintu byo gutitinze birapfa. Ugeze hano na wa mukobwa. Nahana abantu bose basohokeye. Arebye. Abona ka gasore bahoze bakundana kitwa Kona. Man. Biraganira. Ajya. What else? Yarababaye. Uriya musore ninde uri kumwe na sheri wawe? Told you we were just friends. Sire nakubwiye se ngo uriya mukobwa turi inshuti gusa kandi mu kanya bari kumubwira ngo ajye kumubwira ko amukunda ngo hanashye. None abonye ex akiza bakaganira. Bebe bidatinze match yaratangiye igihe cy'imirwano cyageze. Hari umugabo bazi imitsi bari gutoza kugira ngo zaze mu irushanwa. Bebe zari kwitoza. Do we need anything else? Hari ikintu ukeneye? Lee? Eri uyamurakari. Why are you ignoring me? Kuki uri kunyirengagiza? Not. Ntabwo ndi kukwirengagiza. Yamurakari nijoro yamubonye n'agahungu. I'm already really nervous and stressed about. Mfite ubwoba kubera ijoro papa agiye kurwanamo. I'm working your dad's corner tonight. Umva ndaza kuba ndi mu nguni ya papa wawe. Ntabwo ari mu yawe. No, not okay. Lee. Lee. What's going on with you? Afite icyo kibazo. Why don't you ask Connor? Wajya ukabaza Connor se? What is that supposed to mean? Bisobanuye iki byo? Been pretty close last night. Nijoro nabonye mwari mumeranye neza. At San Gennaro. Muri San Gennaro nababonye. I showed up for a bit. Naje nyererewe na Alan turakubona. What this is about? Ko mbere mpamvu warakaye. Look, Lee, it's complicated. Biragoye. I get it. Ndabyumva. Actually, no, I don't get it. Explain it to me. Ahubwo nako tsobanurira mwari buri bubiki. Serve you, Mia. Ura musore ni imbobo ntaga gukwiriye. Umva gusebaye. You know how sometimes you have those dumb mistakes Urabizera icyo warakoze amakosa over and over again and rimwe na rimwe ukajya yasubiramo. really want to keep making them, but ariko kumva ntugishaka kuyakora. It's there and it's easy and ayo kayo makosa hari byoroshye. Actually, I'm good. I don't want. Ijoro ryahise was not one of them. Ijoro ryahise nta kosa nakoranye n'uriya musore. He wanted it to be, but nashakaga ko iryo kosa riba making those same mistakes. ariko namubwiye ngo sinshaka gukomeza gukora amakosa amwe nyasubiramo ndi kumwe nawe. Someone that I want to make. Ahubwo ayo makosa nakoze kera nkorana nawe mba numva nayakorana n'umuntu mushya ari we weho. Turashize. We're making mistakes. Turi gukora amakosa. Best way to learn. Nibwo buryo bwiza bwo kwiga iyo ukoze amakosa uyigiraho. Oh my god. We. Kuko. I mean, papa yarahageze abagwaho. Nta byana. N'ijoro ryanjye ryo kurwana kweri muri kuntera umwaka umusomana. Nelson knockout tonight. Kugeza amahirwe nuko mfite undi muntu ngiye gukubita nimwe nari gukubita. Papa vayo. Aje muri ring. Aje kurwana. Arebe ko yabona udufaranga two kwishyura ideni yafashe Karamberi. Is your plan to pay me back? Wouldn't bet against me, O'Shea. I already have. Yeah. Money's on him. We have Homer, welterweight and Dad, if you're having second thoughts, we can still. Papa, nimba bino bintu utabikomeza wabivamo twahagarika no mu Rwanda. Then why are we standing here?
'Cause you're supposed to get the ropes. Oh, right. Ngomba gukubita umuntu wegenda nkuri nzamurira imigozi aza kuzamura imigozi no migozi biremereye. Naje Kigali Universe ngo niho habera boxing ya mbere mu Rwanda. Rebe Victory Pani vayo hano hari indi rwanyi bagiye guhura musaza zamaze igihe atitoza ibintu byo kurwana yarabiretse kana ngo kamutoje sinzi no elbows, no low blow. Rwane nta nkokora nta mavi imbabwiye guhagarara murahagarara ukozanyeho ga bakagaruka neza muri boxing mwana uze bamaze iminsi yo kwigisha kung fu wibuke tonight you're water not stone. Uyu munsi naguribuye uri amazi uze kwire kuruje umuntu ufite ubwoba shu. I'm fine. Meze neza. Fata chance nakubita umuntu humura. Rebe mwana afite ubwoba ko papa bari mukura amenyo hano. Boxing nami shiribamo. Rebe paratangira. Yes Victor baramutamika. Kubita shaki ndarimo amadeni. You got it, Dad. You got it. Bikore papa. Rebe. Jeje. Bamukubise igipfunsi agira ngo ni umunsi wo kubeshya. Rebe. Mzehe. Victor bikore iri hanze ubona byoroshye ariko uburekura n'abandi bare ku Many hits out there. Slip that hook. Watch that one, all right? Mzehe Victor barakubise. Stop swinging. You're the better fighter in that ring. You've got this. Stay focused. Wen gwayinzi muri la ring nabibonye ure muntu uramurusha. Gipfunsi kimwe Victor ne kuri gipfunsi kimwe umugabo ngo hakurya. Bebe Victor bebe basimitsi bamutoza utumarnyeri two gukontorora cyakora burya agenda mu burya kwepamo. Bebe papa ari gukubita. Bebe se sigaye gukubita gakwepa kakwikaraga inyumu yarumirwa. Victor sigaye temo n'akantu k'urukungufu we temo kantu k'urukungufu. Yes mukubita ni nyina umwoshya. Bebe aramutamitse we mukubita inkokora ndabyirengera. Inkokora y'umutwe we inkokora ntago zemewe. Bamukubise inkokora z'umutwe aragambaniwe na wa mugabo afite ideni. Murangize Nyagasani bamukubise inkokora zitemewe baramwibye yarari gutsinda. Uyu mwana n'ubundi yarongeye aragagara. Hagira uza mfashe. Uyu musore yabonye ibibazo birenze no kunyeganyiga biramunanira. Waragagara yibutse mukuru ukuntu yapfuye. Yarahindukiye umukobwa. Ringwino umfashe papa. Ringwino umfashe mukuru wawe. Haki. Ringwino umfashe. Iri yaragagaye kugira icyo akora biranga. Bese baza kwa muganga tumwinjize kwa muganga bamukubise inkokora z'umutwe. Yageze hano aragagara n'ubundi kwa muganga muri iri janse. Lee, what are you doing? Come on! Lee uri mu biki ngwino. Yibutse bamuhamagara ngo ajye gutabara mukuru we. Umukobwa yarumiye bonye ikigoryi aragiye amaguru kize gitabara cyahagaze. Yarababaye sha. How do you know this man? Uyu mugabo muziranye. Nari maze iminsi mutoza kurwana. Ni mama akora muri bitaro. Naragusobanuriye. No fighting. Nta kongera kurwana. Sinabikubujije. Mama we. I have to try to keep your friend alive. Inshuti yawe reka gerageze ndebe ko yaguma ari nzima. Mama we ni umuganga akora muri bitaro. Umuntu yatoje bamwibiye muri ring. Amukubise shawo. Yashani byose bijyanye n'imirwano bya kungufu arabimanura. Katurori. Yeah. Kureba hano mwarimu yaramuhamagaye. We yaramukupa. Mwarimu uyu mwana uri kunkupara. Yeah. Yeah.
muri iryo joro yaratashye igicuku geze mu rugo rebe yikanzemo geze mu rugo nijoro arebye idirishya abona rirarangaye menya bibagiye gukinga ariko niko rebye inzugi mama yaba yatashyira mama akura y'ipanu safuriya dore panu yubaye panu refri panu rebe yewe turashize panu yewe mushyiramo rebe dore nambara rebe panu yewe nambara yewe aramukaraga rebe bari umujura n'imbaro umwinjiranye sinzi batsitara barazimya batsitara shifu none urambonye hari ubumvishije kumbe ni mwarimu bite mama muraho kumbe ni mwarimu none this is life in the big city. ubu nibwo buzima mubayemo mu mujyi munini bebe I love your new home. urugo rwanyu rushya narukunze cyane. Why are you here? kubera icyo uri hano. I just feel like the right time. numvaga aricyo gihe cyiza cyo kubasura. You cannot control when life knocks you down, Xiaolei. ntago ariho hitamo igihe ubuzima bugukubitira hasi. When you get back up. ariko wahitamo igihe uhagurukira. We're going to see your friend tomorrow. ejo tuzajya kureba inshuti yawe. Tidy this room. icyumba gikorera amasuku. icyumba gisukura. Good catch. usamye neza. gira. Hey. baje kwa muganga. Yeah. Victor, this is Mr. Victor and Mr. Han. The legendary Shifu. Lee's been singing your praises. Iriya horeteka gutakagiza cyane. About everything. Ore kubwa buri kimwe cyabaye. It's not your fault. Amakosa sa yawe. But the shop. That's not your responsibility. And who knows, maybe it's time for us to move someplace warm. Ahari nicyo giye kugira ngo twimuke. Iriya shop yacu tuyite. Everything that you've built. Ibintu byose wubatse uraza kubitaye. It's moving on. Oya ntago ari ukubita ahubwo nugukomeza ubuzima. Agiye gutiriya shop ye. He's saying. Mu Bushinwa baravuga. Friend's problem is my problem. Ikibazo cy'inshuti yawe kiba ari ikibazo cyawe nawe ubwawe. Turaza gushaka uburyo bwo kugufasha. What was that? How are we going to help? Tournament start in 10 days. You will fight. Irushanwa rizatangira mu minsi 10 uburyo bwo kumufasha nuko uzarwana muri iryo rushanwa. Irushanwa ritanga amafaranga. Ugafasha inshuti yawe ikishyura amadeni. You see my friend. Undaje kureba. Hello, old friend. Hello, inshuti yanjye ya kera. Has been a long time. Hari hashize igihe kinini. Yaje kureba Sensei Miyagi. Muri ya dojo bita Miyagi Do. Kubabonye Cobra Kai dojo murayizi. Hey. Yamutuye inzoga umuntu iyo yapfuye wari uzikanywa gatamani y'umusuyuzana inzoga. New Mr. Miyagi? Mr. Miyagi mwari muziranye. Sensei Rarusu. And we spoke. Daniel. If I ever need his help. Yarabwiye giteka n'inkenera ubufasha bwe aho kumusanga ndahazi. Sorry to tell you this, but Mr. Miyagi Nkubwira ariko Mr. Miyagi passed away years ago. yarapfuye hashize imyaka. Ndabizi. I did not come looking for Sensei Miyagi. Ntago ari Sensei Miyagi nje gushaka. I don't understand. Ntago mbyumva. I came looking for you. Ni weho nje gushaka. Look at you. Yarebye ifoto bari kumwe. With this picture in 1985. Iyo foto twayifashe mu mwaka w'igihumbi kimwe 1985. Spend the whole night talking. Iryo joro twaraye tunywa inzoga anganiriza amakuru yawe. Ngo wari inshuti ye magara. Boy who put purpose. Abwira ngo urakana kagahungu kashahaye ubuzima bwe intego. Kubabonye ubwo karate kid rimwe kabiri za kera zo muri 80. Mr. Han. I can't just pack up and head. Ntabwo ibyo kunsaba ngo mpakire ibikapu. There's plenty of good. Se muri niyo ko nabikora nsige dojo ya. Only to learn karate. Mfite umuhungu yitwa Lee nshaka kumwigisha karate. I want Lee to learn
Miyagi karate. Ri ndashaka ko yiga Miyagi karate. Lee means to me Ri what you meant to Sensei Miyagi. Kuri njye sobanuye icyo wari usobanuye kuri Sensei Miyagi. I'm sorry, Mr. Han. Bari Mr. Han. Nakifuje kugufasha. Uraza kumfasha. I can't. Sinshobora. Urabishoboye uraza kumfasha wa. Listening to me. Ntabwo uri kunyumva. I hear you clear and loud. Ndakumvisha ahubwo neza cyane. I'm not coming to. Ntabwo naza muri New York. I see you in the Big Apple. Tubonane mu kanya gato ahubwo. Baby. My uncle entered me into the 5 boroughs. You're gonna fight the most dangerous karate tournament. Umva ugiye mu irushanwa rya mbere ribi cyane riteye ubwoba rya karate ngo kurwanamo. We're gonna destroy that guy. Uriya mukinga ari kuwana mukubita amana. New York, Lee Feng's gonna. Umujyi wose bakajya baririmba ngo Lee Feng. They don't even know karate yet. They don't have a place to practice either. Ntabwo ndabona ahantu nzitoreza ngiye na mwarimu. We can figure this out. Turaza gushaka ahantu wakwitoreza. Urabizi? How do you feel about pigeons? Wakujyana mu numasi. Izi ni numa zanjye. Inherit trust funds. Abandi bana basigira za Lamborghini amafaranga. Ngiye mu rugo bandaze kano kantu ubona hejuru gusa. Welcome to your new gym. Urakaza neza muri gym yawe nshyashya nayo ugiye kwitoreza. Urakoze. Mushuti yamutije ahantu yitoreza ngo yarazwe n'abakurambere. Mu gitondo. Kakadududu. Kakadududu. Byuka wa kigoryi. Byuka tujye kwitoza. Uyu ni mwarimu Sensei yamusanze mu Bushinwa. Inshuti yawe nimba irwaye iri mu bitaro idafite amafaranga yo kwishyura ngo igumane shop ye ugomba kujya kwitoza mu irushanwa ukazatsinda irushanwa ukamwishyurira. Mwarimu yatangiye kumutoza mwarimu yamubwiye ngo ikibazo cy'inshuti yawe nawe kiba ari ikibazo cyawe. Ugomba kwiga kuboroka. Jackie Chan utangiye gutoza umwana. Even out. Focus. Check it on. Ambara ikote kuramo ikote. Twabonye Karate Kid ya mbere. Y'umuhungu wa Will Smith. Aje kumukoresha. Ibintu bundi wabikuye. Make do with what you have. Okay. Umugani wa kera abanyekongo uravuga ngo ibyo ufite nibyo ugomba kubyaza umusaruro. Warubizi ko ntabyemera. Ndabizi. Umwana arwana. Urebe utangiye gutozwa utera igipfunsi kandi ukongera ukanakwepa mwana baje kumutoza wamugera ukomeje kumugora. The problem is that I see Bo every time I fight. You still need to focus. Uracyakeneye focus nta kintu ukeneye. Tekereza ibyo uri gukora akaba ari byo ureba gusa pana gukomeza. Master Jackie Chan. Master iyi bayita. So we're just supposed to fight. Umwana tugomba kumurega akarwana. It is about ntabwo ikibazo ari ukurwana. Ni ukudacika intege. Akabikorera mukuru wapfuye. Akabikorera we na mukuru wawe. Mwana hindukira wa kigoryi. Baby mutuza simbuka umugozi gace. Yeah. One hot dog. Wemereza hot dog sha aho ngaho nkwereka utuntu nikorera. One with the works. Oh. Thank you. Hey, you gonna get one of the urakoze nanjye wamase. Nawe arasaba. There you go. We wa kigoryi. This is back for you. Werya imbuto nizo nziza ku bantu bari muri siporo bino ni ibyacu nuko twishinge twe twagezeyo ni Jackie Chan. Master amuhotera. Kumbe aba basahangana bafuni ibiti baba bari kuvunagura. Bakana nabandi. Bebe. Mwana baratoje baramuforuma buryo cyagomba kurwanamo. Yeah. Bebe. Okay, stop. Master burikiye aho nuko. Yeah. Nyuma yaguye hano. That was too wide a stand. Man umwana nawe uramutunguye. It's more upright. Karate ubundi rata niyo guhagarara ukirwana apana bira byakungufu. Sensei Russo. Han Shifu. Bose nabatoza. Ni babiri ni byamamare. Brings you to New York. Iki kuzanye muri New York. Do that. You knew I was coming. Warubizi ko nzaza. Shaolin. Hura na Sensei Russo. Mwana rabanza mukubita ibyubahiro. Ni cyubahiro. This is interesting. Biratangaje. You do realize it's impossible for a student to master karate in only 1 week, don't you? Urabizi ko mu cyumweru kimwe umwana atamaze kumenya karate. Student in action yet. Uyu mwana wanje we nuko utaramubona yituza. Sanzwe afite ubundi bumenyi. Hey. Good. Britse. A week might work. Nyamara icyumweru twamutoza. Rooted in history. Imico yacu ishingiye mu mizi yacu. Foundation of Kung Fu. But to win wa mwana ufite umusingi wa Kung Fu.
ariko kugira ngo utsinde rino rushanwa rya 5 balls uraza gukenera na karate. Rebe Go side kick. Mutera umugere turebe side kick. Front punch. Mutera igipfutsi cy'imbere ndebe ukuntu giboroka muri kung fu baramwereka. Attack on 3. Rimwe kabiri gatatu ataka. And 1. Rebe bayita. Rebe barataka. I said simple. Ndavuze ngo byoroshye ariko hano mba namworoheye n'ubundi. Hano mba namworoheye. Techniques. Don't you think it's Jack ntago kizi gutwara ibintu gake. Opponent will not take a easy on. Urambwira ngo tumworohere kandi umuntu bazahangana ntago azamworohera. It's okay. Ameze neza. me to teach him Wambwiye ngo nzimwigishe karate. first learn stand. Wa mwana ugomba kubanza kwiga guhagarara, ukiga kuguruka. Abaginga babiri bagiye kunteranira. Kumbe turubaza ngana bari kuvunagura abana bakura amenyo. Uyu niwe bazahangana nta mikino afite n'umwicanyi. Got the point, sensei. We don't fight for points, we fight to Ntabwo turwana dushaka amanota, turwanira kwica. Iyo mategeko umwana bamuha abatoza be. Ati twe turwana twica, ntabwo turwana dushaka. Baby. Hey Lee! So, this is what they mean by city views. You want to talk about it? Tuganire. Like a fight, and now she's not talking to me again. Kuva mu rwano wa papa we waburiya mukobwa nta kimvugisha. Mu buzima. You have only one question. Uba ugomba kwibaza ikibazo kimwe. Fighting for? Ese ibi bintu birakwiye ko mbirwanirira? She is. Yego birakwiye ko murwanirira ya mukobwa. Cyangwa se ko mwirukaho. You guys ready to order? Muriteguye? Hi for Broadway. We. Delivering no pizza we hari abakire bakeneye pizza. Bebe. Baramuhamagaye. A delivering. Katoro umukobwa na deliveringa ku kagare. Turi muri New York. Hello? Hello? What do you order a pizza? Hari umuntu watumye pizza ra? Yes. Yego, ninjye. Looks bubbly for the lady. Hano nateguye n'utwo kunywa muri buze kunywesha iyo pizza. Pepperoni. Yeah. Pepsi na pepperoni. Give him a chance. Uriya muhungu muha amahirwe umwumve kabisa. Aracyakwemera. Barashwanye. Umukobwa atakimwitaba. So, this is the new gym. Iyi niyo gym yawe nshyashya ubu? Yeah, this is, Fetterman Gardens. Iyi ni Fetterman Gardens. Hano niho aba legend ba karate bakorerwa muri iyi gym. Ukubeshya. No, you don't have to do this. Like, ntabwo ari ngombwa bintu bikore ngo uri kurwanira papa. the fight. Ntabwo ugomba kurwana. Ufite kurwana. No, not for my dad. Ntabwo ushaka kurwana ku bwa papa wanjye cyangwa uri kurwanira ngingo tugumana aho ducururiza. Ndabizi. I'm doing this for me. Ibi ni uri kubyikorera. And plus, if I win, that'd be pretty cool for everyone. Ikindi ni itsinda twese turabyungukiramo. Give us all that fresh start. Biraduha twese itangiriro rishyashya. Yo. Are you sure? Koko. Yego. Do I have you in my corner? Ndagufite se mu nguni yanjye uzabaje kumfana ukigikiye. It's just one problem. I think I'm falling in love with Alan. Yeah. I knew this plan would backfire. Katurori. I never wanna hear you say. Uramwumva ariko hari aro wahise bashyiramo akazi ki kugira kupura komeza yisusurutse gake gake. Tell me why. Yeah. Munsi wa kabiri, munsi wa mbere, munsi wa nyuma bimeze bite? Turacyari New York. Katurori. New York uriteguye? Katurori. Tubazaniye ku nshuro ya gatanu irushanwa ryitwa Balls Tournament. Aho abambere mu bambere bahurira kuri finali barwanira ibihumbi 50. Utsinze irushanwa twari ibihumbi 50 by'idolari. Katurori. Iyo kubisa umuntu ku mutwe na manota 2 mu ndani inota rimwe batangiye kubabwira. Twagiye baje mu majonjora. Baje mu majonjora. Ugiye guhangana n'uwitwa ngo ni Buddha Stevens. Buddha Stevens. Buddha. Zigwangana n'umusore witwa ngo ni Buddha w'umushawurini. Mukura minota. Iriya ni inota. Welcome to the 5 boroughs. Urakaza neza muri 5 boroughs. Bebe.
nawo muri kinota bebe to arana amanota abiri ku mutwe amanota abiri knockout uratsinze sha bibutse ushaka ubetinga company bita Winner ubetingamo iyoboye katorori bimeze bite bana bashe kwitoza Punching block, stronger base. urabona none iyo ukubise umuntu gutya more dynamic. iki gihe yakuboroka gutya ariko yakuboroka none se geneye gutya ikaba barimo ko mbona wagira ngo bari mwihangana wa kung fu wa karate bebe ambonye Hey, everything is. bacana ibintu byose ari kung fu nanyumva What happened to two branches, one tree? none se bya bintu byo kuvuga ngo ni amashami abiri yo ku giti kimwe biba bigomba guhuza ko mbona mwe mutari guhuza bebe bagarutse mu majonjora Lifong na Queen Stonado bebe nako na irushanwa yarimo kona na irushanwa ririmo bebe Weather update, tornado down, Lifong moving on. Queen Stonado wamushyize hasi Lifong aratsinze. That's new. Bebe papa yaje hano. Hey, there he is. Muze nawe avuye mu bitaro. Uyu ni ndo wamuhaye akazi. Amakosa nawe umukobwa we wamuhaye akazi. Congratulations. Félicitations papa. You're on the Wall of Fame. Ifoto ye twayimanitse kuri Wall of Fame. Zavuye mu bitaro nyuma y'iminsi myinshi adahari. Anything else I should know? Hari ikintu ushaka kumbwira? Hari ikintu ushaka kumbwira? Yeah. This is a glorified sparring session for Connor Day. Yeah. Oh, make it short work of the Lions, man. Winner! That's it. Connor Day advances to the final. Arabatsinze bagomba kugera finali. Muri kimwe cya kabiri. Tugire. Tera. Lifong. Gobe. Lifong afite uburyo akubitamo bidasanzwe. Turi. Go! Lifong afite imigeri. Lifong nabaye mu bajya muri finali. Lifong agiye finali. Hano baje kumufana. Yararakaye. Abasore mugende mu mukubite mu muvunagure ntazagere finali. Umugabo aho abasore bajya kumuvunagura. Bagiye kora ku mwana. Ba Sensei. Jackie Chan. Sensei. Ba anatabara. Na ukora ku munyeshuri wabo. Uretse ku mwarimu. Barimu. To. Mr. Han, watch out. Mr. Han nyuma yawe. Gobe. You want some? Tubongere. Let's go. Tugende. That's it. Lee Stuffed Crust Fong. Lee to the final where he'll. Lee wiswe ngo ni Stuffed Craft azahura na Kona kuri finali. Azahura finali niba bagiye gusubiranamo. Showdown in the sky. Bazarwanira kuri etage hejuru ikiswe ngo ni Showdown in the sky. So, how's the tournament going? Rushanwa ryagenze rite? Good. Neza. Just missing one thing. Harabura ikintu kimwe. Your uncle says this Connor kid fights like a tiger. I have plenty of experience with opponents like that. Abantu bameze kuriya barwana n'umushinya mwinshi ndabamenyereye. You know the best way to defeat a tiger? Uburyo bwiza bwo gukubita igisamagwe. Igisamagwe kinini no kugitega kikagwa mu mutego wawe. Hasi. Use your opponent's aggression. Umushinya w'umwanzi wawe niwe ukoresha umurwanya yinaniza cyangwa se umutsinda. Bebe. Wakungufa kigisha, wakarata kigisha. Ko kantu hakabonye. Being kung fu. Ibyo bikora muri kung fu. Ariko muri karate reka ngwereke rata twe tugira dutya. Muri karate twe tugira gutya. Umwana bari kumwitorezo bakubita hasi bavunagura. There's a weird noise in my hip. Umva ibyo bintu byo muri karate rata nago bikoreka ngwereke kung fu kuntu dutura umuntu hasi. Bose bari kwemezanya ko karate renze kung fu. Babonye kung fu kuntu tubigenza. Burani bwo buryo bwa kera. Bano baginga bari kunyiniraho. Haguruka bari kumumwemerezanyirizaho. Badunda hasi. Miyagi. Wabonye buno buryo bwa Miyagi. Reka ngwereke no buryo no twebwe bw'iwacu muri bw'abahani. Urabizi? Muri Brooklyn bino tubyita guhohotera umwana. Good student. Ura munyeshuri ararenze. He's had a good teacher. No kubera afite umwarimu mwiza. That's good. He's a student. Iteka umwarimu aba ameze neza nk'umunyeshuri we. Buriya kugira ngo umenye ko uri umwarimu mwiza nuko n'abanyeshuri bawe bari beza. Pana bya bintu umwarimu yirirwa gukubita inkonji ngo uri umuswa oya ni ubuswa bwawe bwo kutamenya kwigisha. Buri uzareba ari igihe umunyeshuri umwarimu asobanura ariko umwana akaza kubifata ari uko agiye gusobanurirwa n'undi munyeshuri mugenzi we akabona kubyumva. Bivuze ngo amakosa saa y'umunyeshuri abarimu nimwe babi. Gusobanura nabi bamwe na bamwe. Je buriya kera nyigisha. Uri kumva?
I tried it once on Connor already. Countered it. Hari umugeri nagerageje kuri Connor. Knocked me down when I landed. Yahise amagarika ntarawumugezaho. Aho ni sawa. That's how we're trapping our tiger. Uwo mugeri niwo tuzakoresha dutega igisamagwe. I have an idea. Mfite igitekerezo. Idea. Cya gitekerezo. What do you tell him, huh? Wamubwiye ngo iki? Baby, Connor expecting the dragon kick. Connor araza kuba yiteguye kumutera wa mugeri nkuko wawumuteye akawugarurira mu kirere. None wowe uriya mugeri nimba uteraga ngo ugakubita ku mutwe, uzawutera yiteguye kuguhagarikira mu kirere uhita uca munsi y'akaguru ke watake hasi. Ugiye kugerageza wa mugeri uhita ucamo hariya hasi. Kick through it. Ubwo buryo ngo bagiye kuzakubita uriya musore. Uriya musore uramugera wuzi wa dragon kick yigeze kuwuhagarika. Ugiye kuwutera uhindura uburyo wabikoragamo. Mwana tera wa mugeri ukahita uca bugufi ugacamo hasi biranga. Biranga. You gotta get lower. Life knocks you down. Get back. Iyo ubuzima bugukubise hasi urahaguruka kigoryo. I discovered this going through some of Mr. Miyagi. Kano gatambaro nagakuye mu bintu bya Miyagi. Represents kano karanga between the two families. Amateka y'imiryango ibiri yacu. Amashami abiri igiti kimwe. Kungufu na karate biri ku giti kimwe. Traditions into the future. Miyagi karate ndetse na hani kungfu. Akira. Kano ni kuzakoresha utsinda. Agatambaro nawe yambaraga muri za 80 mwana bashe kumutoza bari kumuforoma irushanwa agomba kwitsinda. Sensei irarusaka mutoza Daniel Han cyangwa se Daniel San niko bajya bamwita. Wa mugeri yaje guca abantu bikanga wa mugeri bita Dragon Kick bari kumutoza. How much longer is gonna go on? We mbundi bino bintu byanyu biramara igihe kingana iki? How is this helping? It's strengthening your quads. Bino bundi biramfasha iki bino bikomeza amaguru. Jinga bari kugenda babyina baririmba sha. Easy. Hold on tight. Yeah. Katururi. Mwana kaza kumutoza inyuma umwe mwataka imbere undi mwataka inyuma wa karate no kungufa inyuma bamuto. Sari kwa nuwo bazahangana bamwise ngo ni igisamagwe we. Bazahangana ngo ni igisamagwe. Ibi filime witonze. Yeah. Baby. Yeah. Katururi. Mwana baramutoza kuramo ikote yongera ryambara. Yo. Let's go. Je. It's time. Show us Tiger Trap. Kwereke Tiger Trap. Uburyo cye cyangwa se iriya Tiger uzayita. Umutego umwana wa mugeri yarawuhamije. Wa mugeri yarawuhamije. Uyu ni wa mwanya mwese mwari mutegereje muri benshi. The greatest city in the world. Uyu ni umujyi wa mbere mwisi. Hagiye ngo kubera urushanwa. Mama yaje gushyigikira umwana. Mama. I know what you're gonna say, but I have to do this. Ndigiye kuvuga ndabizi ariko mfite kurwana. Ndabizi. And you won't be doing it alone. Kandi ntabwo uri buze kurwana wenyine nje kugushyigikira. Amaje kumushyigikira. Yeah. Bo would be so proud of you. Mukuru wawe araza guterwa ishema nawe. I am too. Nanjye nuko. Mama aje kumushyigikira. Munsi ni finale. Now go kick his ass. Genda ukubita akabuno ke. Mama ngo agaki. Gaturike nk'injogo. Rebe. Yajana. Bano barareba nabari muhekera cyane n'ikitwicira umunyeshuri. Dore ukuntu kibareba ikise mwana giye barananza ariko. Nururara arwanara. Nanjye wirushanwa. Charlie, ready? Jawari uriteguye? Almost. Nabura gato. One more thing. Harabura ikintu kimwe. Esa kuroka gatambaro Sensei ruso yamuhaye. Sensei? Sensei ntamo. Katururi. Mwana baje kumwambika ka gatambaro. Kubabonye za Karate Kid kano gatambaro gafite amateka. 2 branches. Amashami abiri igiti kimwe. Amashami abiri ku giti kimwe. Katururi. Yeah. Baby.
umwana yinjiye hano umutima yatangiye kwibuka mukuru we bari inshuti yapfiriye mu bintu nk'iba amaze gutsinda irushanwa abishiye bo ni benshi uturutse Beijing China akaba aje kurwana Manhattan muri New York witwa Lee Stafford Quast ko bamubatije we arana irushanwa riri kubera ibi filime Go get him, Shifu. Genda umukubite mwarimu wanjye Shifu ari hano uyu nawe avayo umusore wacu iri joro igisamagwe tugite mu mutego nibwo buryo bwiza bwo kwica igisamagwe no kugita mu mushibuka Kona dide rebe Kona avayo ni indwanya uri bugira amanota 8 imbere y'undi cyaga kubita undi kawo ni uri buze kwitwa katsinzwe niba gukubita kawo ahandi hano ho kugera ataho urajya muri Beijing. I'm not going anywhere. nta hantu ndi bugi Fighters. irwanye Utagani. ugire muri cyane aho yaramwunamira uyu ntiyamwunamira mwana afite discipline Shoulder. bose bashyiramo Robi fight cyane byose kura minota rya mbere bamukubise spinning hook ni kuri amugire bawita we spinning hook manota abiri bayamukuyemo igitaraganya bebe Tiger akubita uyarongera ararodinga bisa nkaho bimugoye guhangana na Kona Day ndi mugeri bamukubise side kick muri mid section hasi Tiger akubita arareba arabangutse baramutabitse bamutamikana n'umusifuzi mama arumirwa umwana wanjye se ubundi akuraho undi ko nacuze wacyana uri kudusebya Shaolin haguruka usubire mindani This is turning out to be a wipeout. mama yarumye umwana wanjye ko mbona bari kumukubita nk'abakubita ingoma y'abaporoso we buri bibera mu myitozo nibera kuri tele biba bitandukanye mu myitozo bawumva urenze utarahura n'undi muntu witoje ngo agutamike imfunira muri nyiramivumbi rebe mwana vayo stay balanced stay focused ubona abatoza ni babiri abanza mwana araborotse urebe mwana ari kuzamo tera igipfutsi biranga yamutamitse biranga ahita mukubita yamfunira that's a move kera nakantu tuziranyeho we kamwe bitorezaga muri restaurant uracyarwana igire wa muginga we uzana umujinya namubwiye ngo uwo mujinya ni ugomba kumutegeraho urabe tera notarimwe kurane mwana arabanza aratuza kuri tayici ziwe arongera arakserera firimwe nadore utumanye iwowe tamika menya arayakura uriya ni umwana nibyariye amezi 9 kubise Karaningi wakamwigishije umva abatoza buri umwe ari kubeshya baranganyije amanota ne kurane bankubitiye mu isiti yanjye nahita mfite mwana arabanza aratuza ashyiramo tayicize wegera tugire kiva yarakubita webe biranga mwana ari kumubara amufite neza amanota ne kuri 5 birazamuka utanga amanota 8 undi arabatsinze webe biranga webe bose bashiranamo bose bashyiranyemo bose buri umwe akubise undi ku mutwe kandi bakubitaniye rimwe we buretse suri bamukubise ku mutwe
Shaoli batangiye kumubarira hari bakubariye bakageza ku icumu butsinzwe utarahaguruka batangiye kwibuka ukuntu yatoje yakubiswe yibuka mukuru ukuntu yakubiswe haguruka wa cyana we Come on, Lee. haguruka mwana wanje winsebye Shaoli mukubitiye imbere ya nyina ni nyina umwoshye 7 8 yibutse mukuru wamuhagurutsa 9 yeah. Kick his ass! Come on, Lee! You can do this! Let's go! All tied up at 7. Next point wins it. Bebe, uri butera irindi nota rikurikiye ni uri butsinde irushanwa. Inota riri bukurikire hano niryo riri butsinde irushanwa. Let's go, Connor! Let's run! Bebe, vayo! Tera wa mugeri yarawubara wa mugeri arawubara uburyo yigeze kuwuboroka arawutera iki kirawubara ndamuhagarikisha kakatu arawutera kiramubara kigiye kuhagarikira hejuru uca mugufi barawumutoje neza Shido Bebe kikiri mu kirere gatuza arakabomora mwana mukubise wa mugeri Bebe mugeri mwana yavuyeyo Bebe filime wa mugeri kirawuzi kigeze kuwuboroka cyawuborokeye mu kirere kuri inshuro bamubwiye kujya aca bugufi do teye mu kirere ngo kiboroke gondiyene kikibitekerezaho kirangaje agatuza arakabomora Bebe filime uriya mwana ninjye wamwibyaniye Bebe papa yarumiwe umuhungu we baramukubise agira ngo ni umunsi wo kubeshya katurore amanota 8-7 uyu yarababaye kiraguruka reka mwubikire mukura mumena umutwe kiramwubikira inyuma yawe we cyari kimwibye kubitasi ikigoryi we nzakumena isura amenyo yakura Shaoli ikise reka mukura amenyo baramurebye ngiye kumukura amenyo hano ndagufite ngiye kuyakura abantu bose barumiwe mukura amenyo ri kumbe yakubise ku ruhande ikigoryi yarakibabariye cyo cyari kimutunguye ariko cyo yakeretse kakiruta arakibabarira yeah. Utsinze winner wibutse ushaka kubetinga ku mikino yose iri kuba kampani ya betting irenze bayita winner atorore mwana yaratsinze atorore Shaoli ni aratsinze ahanyuranye umucyo urabikoze We did it. turabikoze yeah. Hey, my hand. We akaboko kanye muri kuka we mwana hano baramuteruye we yatozaga ngo ni mwarimu we A1 respect kabisa bose ni basense undi ngo ni shifu umwana utsana irushanwa yararitsinze filime yacu nubwo itangirega ntugire ngo irarangiye Karate Kid ni kugasobanura films.com filime yacu nuko igenze Imana ibaho umugisha baguza abonema mwese ntago irarangira arakwereka Thanks for waiting, everybody.
Mwese mwakoze gutegereza kubera gutsinda irushanwa ry'umwana byatumye abakiriya bamenya ahantu habikora ko ziriya pizza arizo zatumye atsinda irushanwa kwamamaza birakora. Wa mwana watsinze irushanwa ahantu atanga service pizza ziriribwa niba bari kurira. Looks good. Yeah. We're gonna miss you around here, Shifu. Tuzagukumbura Shifu. Wrong hand. We ukoresha ikiganza kitari cyo mugingo ni gutya. We open the third location. Uzaza dusure muri Beijing. Jackie Chan. Iramutwika. Ni muze. We got a delivery for you, boss. Boss, hano tugufitiye aka delivery. Uyarebye amazina yanditseho. Is going where? We delivery ngiye he? Igiye. Yeah. Pizza for Daniel LaRusso. Bari bakoherereje pizza kwa Daniel LaRusso. Ntago nje nigeze ntuma pizza. Thank you, sensei. Warakoze sensei kumbe bamwoherereje pizza. Kuva niyo ko kandi ugeza California ni kuri Los Angeles. Find me. Nukenera ubufasha aho uzansangura hazi. Yeah. By the way, you owe $1,100 plus tip. Ikindi ubwo twishyura amadolari 1,100 hariho na tip. Wise guy. Sawa, muri abanyabwenge kabisa. Amwereje pizza. Johnny, you got to try this. Bite Johnny. It's the best. Gwe pizza uryase. Dore cya kigoryi cyo muri Cobra Kai bari kumwe. Reka twirire pizza man. Si byose? I'm telling you. Man, turye pizza ariko nahangana ririmo. Dude, that's it. What? Our new business idea. What are you talking about? Ariko ngize igitekerezo. Our own pizza place. We call it Miyagi-Do. Waretse tugafungura shop icuruza pizza tukazayita Miyagi-Do. No. Sibyo? Get it like Miyagi-Do. Miyagi-Do, no tukongeraho Miyagi-Do tukajya ducuruza pizza. To pizza? To Mr. Tukajya ducuruza pizza tubikora Mr. Miyagi. Mr. Miyagi ntabwo yakundaga pizza se. Uyu ni cya Johnny bamwita Johnny. Miyagi-Do. Miyagi-Do. Pepperoni's your best defense. Pepperoni nibwo buryo bwa mbere bwo kwirinda. Slice for Miyagi-Do. No anchovy. Slice ya mbere, slice ya kabiri cyane. Mbega urya slice ya mbere, urya slice ya kabiri. This is a $1 billion idea, LaRusso. Man, iki gitekerezo gihagaze amamiliyari kabisa. Miyagi-Do. Olives on, olives off. Olive on, olives off. Wabona kandi ubwo tuzareba igice cya kabiri. Johnny kuva muri Cobra Kai ndetse na LaRusso batuzaniye Miyagi-Do. Batazacikwa n'izindi zose zasohoka n'ibindi bice. Ndaje dukomeze n'andi mafilime. Weekend filime zose ziraba ziri kuri ya website yacu. Ciao. Nuko itangiye transporter. Umutwazi ariko ko bisa nari kuri bank kandi inzugi zirafunze. Ni kuri bank mu gitondo. Asubuhi. Subuhi ndajya gukurikirana aya magambo yavugiwe hano. Ni bank neza ni ku masaha. Saa 4 zuzuye za mu gitondo. Kori UN arabasotse n'abajura. Genda. Barakwereka wari uparitse imodoka. Pulaka arazihindura amenya nawe ari umujura. Barinjira. Tangira. Yabaze twavuganye ntwari biro 240 gusa. Ibwiriza rya mbere naguhindura imipango. Cyo twarinze ibitekerezo. Ndamutse njyanye ibiro birenze ibyo napanze. Hari igihe sase yarenga twaparikaze. Turamutse duparitse ngo sanse hari igihe abapolisi batubona twaba twerekana. Mwizere neza akazi ngiye gukora ko ari akazi katoroshye. Twumvikanye aho mbajyana ndetse n'ijye mbajyanira. Ndabikoze. Muhitemo munyite cyangwa se mu buru twari imodoka mwana cyangwa tugushyiremo polisi arasi igicucu ndatwara imodoka yangizwe irange ushobora gushaka gutangira wakiramo iya mbere akajya muri rivansi ukumva gatanu irinjiye ikagonga moteri simva twavuganye ibiro 240 sindenzaho bagabanyije imibare barasamo kimwe mu bijura n'abajura ubwabo ibiro biragabanyutse tangira imodoka ko bweze mpamvu ndatangira mbere imikandara urabona abajura uyakorera ku gihe ibiro narenzaho imodoka igomba gutangira batinye ko polisi bafata aya bus the one ni karekuye umusore yashizemo polisi kombe no kuri banka abajura bagira ubwenge n'abakoboyi buri bagabanyije n'umubare wabo bakugabana imana dore imodoka ni BMW batapera kata subizamo kanakira gatatu gukamenya ko yari yananiwe aratwara n'umutwazo w'ibintu n'abantu yaratwaye abacika cyo kumbe dore murundi sasa murundi ari warumwa gose ebana yo ni murundi neza yavuyeyo barakwereka imodoka yaraje araparika ni umusore muto fatira ndajya gukurikira amagambo avuga ari seriye ku cyakora n'umutwazi w'ibintu n'abantu urarengeje andi nakahimbaza musiki umva ukumvikana kwanjye namwe yarenzeho nashakaga mufata yanyu mutazabona aho munyitwariza mushakaho mwahera abantu ndabiyamye barasote kandi wagicucuza ukuntu badukururanye yarabarebye bo bafite akamodoka ko ni ndwanguruzo akamodoka kabodo ni ndwanguruzo ngo buriya disi nabo afitiye baratangiye asigaraho yarari ni umutwazi transporter ibintu n'abantu aratwara babayo
babayo si umujura ariko waratwara waba uri umujura waba uri kigingi ntibimureba yabatumva hano hari waje kumureba aravuga ati mukuri ntangazwa n'uburyo umugabo buryo yifatamo ari nako afatamo akamodoka ke ni ukuvuga yirinda bihagije n'akamodoka kaba kitayeho karera muzehe biramutangaza wagira ngo yarwaye inzoka do niba ushaka wije dusangira agatabo uramubona muzehe arirwariye mu nda hameze nabi menya arwara kwa mibe ariko tudakajije muzehe yatangiye kumusobanurira mukuri hari undi musore yarazi mu myaka yahise amubwira n'imyaka yariyo yari afite akamodoka nk'akawe kandi azi kukitaho abasore nkawe mukuri kuba ufite imodoka imeze itya bakunda no gukunda abandi b'igikundiro nkabo muzehe atangira kumuganira gusaba uko amuganirira arasa n'uca migani yabate mukuri mu bashoferi bose urantangaza uzi gutwara baraho wigeze umbona buri munsi iragenda ariko ntiwamenya ko inava mu rugo irera de umusore muto muzehe yafashe inzira yishimira umusore ndetse n'umusore yishimira umusaza ni umupolisi yahoze ari umusirikare barakwereka asubiye mu nzu yiwe transporter bari hari amabwiriza uraza kubitwara ni hehe nta mazina nkeneye y'undi bubi arandika ni ibintu biremereye bite ni ibiro 50 bitarengaho arandika uze kuza mu gitondo cya kare bwo bitora saa moya yuzuye ibiro 50 ubwo ndaza kugusaba amadolari 2000 iyo birenze muri 50 ngusaba 4 muri aka kanya ajya gusaba 2 nanone ndagezeyo umuzigo ubone kunyishyura ashigaye igicura cy'inyishyura none haramubwiriza oya nayo turumvikanye muranyishyura igice baramushashe kashi ni umuzigo agiye kujyana ndetse afite amabwiriza ye ntajya afungura mbika press uze ko umusore uvugisha ukuri umva ibintu byerekeye no gutwara ibintu n'abantu iteka umuntu abasirimu mu kazi ke aba indakemwa mu kazi ke mu gitondo cya kare saa moya yari yagezeyo niwe agomba kuvana umuzigo uyu uremereye ibiro 50 ni umutwazi transporter kare bamumweretse n'ibiro najya areba mu gikapu najya sobanurirwa ninde agiye kubiha we bamubwira agiye kubidepoza nizo nshingano yihaye kugera hano kandi yumvisha hari imidiyo ikomeje kujya inyuma ako naba nanjyanye inyama zikizira arafungura ngaho ni igikobwa cy'igishinwa kandi aramurebye ni igikobwa cyiza kuva mu gitondo ntazi cyajyana shuki niwe amazina y'umukobwa ngabo uduha bwakomeje kujya mbere yifatira isafari sasa urugendo ruhire nyuma y'ibyo ni umutwazi w'ibintu n'abantu kongera bumva imidiho mu modoka ariko se twumvikanira ababosi be ibi byarimo ra yaje guparika hano filimi itangiye ikomeza transporter kubera iki atwaye uyu mukobwa arazira iki kubera iki uyu ari umushoferi transport utwara imizigo ibintu n'abantu ndagira ngo ukurikire yahoze ari umusirikare umva nutavuga ukora ibyo nshaka sindi bukwice sibyo shaka kujya gukojo ndakubarira umunota umwe atangira kubarana ku masegonda yaramuhaye umunota abaza amasegonda amaze kumusoreramo naye yahereyeho yaramanutse kujya kureba iki gikobwa aho bigeze rero nawe kijye gutuma banyima igice cyanjye bamuhaye igice ngo nageze ava mu ikindi gice cya kashi kugera hano kandi ku modoka ye umutwazi sibwo asanze abandi bagabo hari ibintu bibiri byo kurenga ku mategeko nkubise n'abantu ibyo ntabwo bibamo mu nshingano ze ntabwo bibamo umusore mutana azanye imodoka menya ariho bamubwiye ko agomba kudepoza umukobwa niwe agomba kumudepoza azana urukapu kandi arabyimba siwe nyama yarwo yakwigira akaja ngo bamutinye mwibuke bamuhaye igice cya mbere igice cya kabiri hagejeje umuzigo amaze kuwutanga barahemba ashyirayo transporter niko nibazaga niba ushobora kuba wagira icyo ntwarira kigenda ujya mu mwene tuzakora naho bukera iriya gisore ndagikuze rwose ndagikuze ahindiramo nk'umutimbwe mwibuke no mu rugendo rwarimo kuza yabanje kuruhuka saa 6 nanone yarongera araruhuka agomba gufata inzira agasubira mu mujyi bisa naho hari mu cyaro imodoka ye iraparitse nazi ibyo bamuhaye afite amabwiriza yo kutareba n'iki bamuhaye arimo kujya ku modoka ariko yaraturitse arimo kuyijyaho ngari wo muzigo bari bamuhaye sike ngaba dore uko bakabaye nibo bamuhaye umuzigo ngo awujyane nawe yaraje yanze kuvuga baramugira ariko ngo kumumviza iki kandi yapfuye barakwereka igikobwa aho kiri icyo yashaka nta nubwo akibonye kumva urukobwa rwagarutsemo icyo ushaka gukora ni ugukamura icyo ushaka gukora ni ugukamura yarajyaje kunya muhanda hagati arikomereza yaratwaye kugera nuko bimwanga mu nda uyu mukobwa agomba kuba ari no mu byago umutima nama iteka urabwira yarongeye asubira inyuma hari ikimodoka yarahoreye mpaka iwe afite urugo barazamukanye muri sari we ni umuzigo sasa rero umukobwa ntaragera n'ijambo na rimwe avuga ese umukobwa arazira iki niwe bamuhaye nk'umuzigo bwa mbere ngo ajyane amaze kugezaho umukobwa bamuhaye undi muzigo umusore yendaga kubipfiramo kubera iki karakomeje ibuke baramubwiye ngo yafunguye umuzigo bamuhaye ati reka da
ndagira ngo ukurikira hano aravuga iki arabaza iki mukobwa se baravugana cyangwa yanga ndahari kuva muri The One mukobwa yinjiye mu bintu by'umusore yose ari umukomando w'umunyamerika afite n'imidari bagiye bamuhemba atari yabivamo ngo atangire akazi ko gutwara transporter mukobwa yagiye kuryama yumva nyir'ubwite asa n'ukanguka kumbe uyu warabyimba bwa nyama yarwo no kubyimba do yaje kwa muganga mwibuka umusore bamaze kumutaka igisasu yari yasubiyeyo aho bamuhaye umuzigo ngo awujyane murabyimba ngako karabyimba byo basi abarapfuye tugaruka kuri transporter umutwazi dore nguyu Shuki niyo mazina yacu ibi nabivanye mu murima hanze sinamenye icyo uri bukunde niba agakawa cyangwa akajyana ibyo mbi nabitetse fataravuga amasambuza naseka navuga narira nababara yaramwiyatse uba Mr. Frank. Oh, Frank. Is your invitation for coffee still open? Sure, come on. Muze yishimiye kuba amusaza shuwa icarire hano turebe ko hari icyo byatanga. Muze yatangiye kumuganirira. Muri uyu mujyi bisa n'abanyabyaha bagenda bagwira kandi muze niko kazi ke n'inshingano zo kuba yabarwanya. Umupolisi gusa amenya agira ikibazo cyo kurwara amibe urabona ko n'amaso yahonobereye. Uramubona baraganira yarongeye amano ku mata. Ni nka yanga neza. Karakomeje uyu musore umeze nka yanga karakomeje muze yatangiye kumuganirira gusa none bakaganira n'ibyerekeye n'ibi byo kurya bariho bwira imodoka yahiye ite muze yari yabonye plaque imodoka yarahiye umuntu yigeze amubwire kandi umuturanyi akaba ari n'umupolisi ntaba ari icy'ingenzi namenya ari icy'ingenzi nakabaye narakubwiye umupolisi afite inshingano zo kuba yamenya byinshi birenze kuri iki kirego ibindi bice babijyanye barageza kuba bashakisha n'ibihe bimenyetso bya bitandukana n'ibindi imodoka kuki yaba yahiye umusore uramubona agenda ibyazi natinya nibyimbisha kuko niko ateye akadako kahaye rivanse umwitangirizwa muze ari ku kirego cy'abanyabyaha bakomeje kwinjira muri uyu mujyi abanyabyaha babaye benshi umva kuva waza mu buzima bwanjye nari nitondeye ibintu byanjye nibwo bisambye nafunguye umuzigo ari we wari igikapu none ibibazo biramvukira imodoka yahiye polisi itangiye kunkurikira wa gikobwa we ndagushyiramo ingumi barakwereka sasa inyubako dore nuko uteye ni inzu nziza n'inyubako nziza imodoka ntabwo yari yamutwitse bashatse kugira ngo apfe yari yafunguye igikapu asye kuba yabonana n'igikobwa niwe wabazanye reka da sawa zivayo dore abagabo hanze umukobwa baba bamushakisha iki kuki umusore wenda kumwica ndagira ngo ukurikire yangana agafashemo nako muri The One buri uko uzajya wumva The One amayoberane nayo umenya ko nta wasa izo bakubwire ngo kandi hari abanyamyaka babaho ngo reka da ngo ni amagambo ushaka kuva yabonana n'igikobwa gabo ari kumwe n'umukobwa atazi ese biragenda bite aramubariza he yavuze ati mbaza ibibazo ugasubiza ibibazo nabaza ngo urenzeho ibyo yamubajije n'ibyo umukobwa yashubije kereka ibiganiro bisanzwe ni yari yajya kurengwa mubaze baraguhigira iki nabimubaza yanga ndahari umukobwa navuga icyo bamuhigira ubusobanuko burahari ni ukuva muri The One video library savari ndajya nkurikire aravuga amagambo cyano yarababaye nawe nuko nyine umugabo babara hanini hari abagabo babara ntubibona amenya ko yababaye ingenzi namenya ari icyo ingenzi nakabaye narakubwiye waje ute ninjye wamuzanye imodoka imaze gushya kumbe imodoka ya koko yindi ndetse yasize amaze kurwana polisi afite inshingano zo kuba yamenya byinshi birenze kuri iki kirego He had a kind face. ntabwo yigeze abona imodoka y'uyu mukobwa yagomba kuzana yazanye umusore ese nayibona unati cyane arazana muzene umupolisi wakora iperereza uko bishobotse kose uko bigomba ariko imodoka z'abadage muzifiteho ikibazo ejo bundi wari ufite nuza bemuwe uyu munsi wagarukanye Mercedes ayirungurukamo kandi ibitsinga babiciye mwibuka ajya kuyiba iyo nta contract yari afite muzene bazva ibi ngibi biraza kuba ngombwa ko mfata iki kirego nacyo nyiga ndamukunda Maya akagatangira kumwikira ukumbe karipangarika mwibuke bakazane muri butu kandi iyo gakomeza kumurusha na moteri yagashyiraho kugira ngo babyigane kaje gakubita n'imigeri imodoka yabaje ibindi bice baba babonye nari nibagiwe urakora biki ndashaka kumenya umupolisi ageze mu iperereza rye niki yari amaze kubona hari birego yabariho yabatumva urimo uravuga yuko nabanza ugira gusara igihe byangombwa kandi umupolisi hari icyazi yagiye muri mudasobwa ye Mercedes Benz umusore yaziyemo muzehe yari yayikuruye ndetse n'ibara ryayo ko yari umukara yari yabikuruye nawe yari yahereye kuko gukurura neza abageze aramasha abantu benshi bagende muri ya modoka umusaza yari amaze kubona gusa nigeze ababwira ngabo byabaye ngombwa ko basohoka umusore igikobwa nacyo gifite ku mashuri mubyara wanjye afite agahoteli ugenda ashobora no kugutiza icyumba byaba ngombwa ahantu hose huzuye yaguha n'inyuma ukara mu gikari acha twakashikoresha oyo urakoze agakobwa karayakuruye
umukobwa urusha abasore apete ku mafaranga kahise kanaparika taxi n'agakobwa gato umusore rikomereza urugendo ntabwo azi umukobwa ninde ugiye uba nkugira inama birarangiye yatangiye urugendo agakobwa karamureba biramureba nibindeba nabaye umunyamahirwe yabaye umunyamyako niyanyishe fata urugendo ugende ndakwiyamye yatangiye urugendo agakobwa karamureba hari abantu magana bagiye gupfira muri kontineri yageze hano yumva ibintu umukobwa amubwira atigeze amubwira biramuyobera data bavandimwe banje ubwato barahagera uyu munsi hano muri Amerika bagiye gutuma data bumucakara kiriya kigabo nicyo cyonyine kizi nimero ya kontineri kugira ngo nazagira icyo mvuga niyo mpamvu bashaka kunyica ukuri wabonye amashusho mu nyubako yanjye ushaka kujya mugambane none utangiye gutega ubutego bwo kumbwira za kontineri hari abacakara bacuba muri iyi duniya umukobwa yararize ntabwo ari buri kimwe n'amabeshyo amarira yaturutse mu mazuru no mu maso ibyabaye mu nyubako yawe hagati yanjye nawe ntabwo yari amabeshyo menya ko aranamukunze kuko nibyo byabaye hagati yabo filime irakomeje yabazumva wari umusirikare watojwe gukiza abantu kiza abavandimwe na data umva shaka abandi wishyurire bagiye kugukorera akazi wa gikobwa wasanze nitwarira tagisi irahiye uje wanjye harahiye imyaka niba ari wowe ugendana nayo niba imyaka igusanga dore uyu niwe musore uri inyuma ya byose arakwereka dore nguyu ahari niwe musore banamuvumbuye umusore yanamubonye niwe nguzi nimero ya kontineri igiye kuzanirwamo abantu bagiye kuba abacakara napfuye rata nabahize cyane koga yinjira mu bikoresho yinjira mu madosiye yabwiye umusore ko ngo abantu magana ane bagiye gupfira muri kontineri kuki ushaka kunyita kubera ko wafunguye igikapu kandi amabwiriza yawe ngo nagufungura igikapu wagira ngo nkore ikintu ukukwica nzize igikapu kweri kandi dore igikapu ngicyaho kipe umva nyakubahwa transport utwamutwaza jewe ndahitamo nyica nona niba wakumva ko utambira mu biro hanyishe rikagira inzira n'umukobwa yari koga cyakubwiye iki ngo tuzana abantu tubavanye mu mahanga muri ya pass filime witonze dusobanura ijambo kurindi kwezi amukore ari hano ibibazo bigiye kukuvukira rero niwambwiye ko utagiye kumucakara uwo yabwara ugasanga umucakara ni bose arenze n'aba ba bosi nyica niba utabikora banditse kimwe imbere yanjye bamukizemo aragarama polisi irinjira ibona Captain nishimye kuri hano kirinjiye gishaka kunyinjira n'umwunganizi wanjye tumukira hasi turamuruhukije abona rwose abarinzi nabo bikoze yakanga utazazi nawe ari kumbara inyuma y'amapera beto bamukubitiye mu biro byabo ntibamukubitiye iwe umve ko rero icyagiye irimo kuruhuka birakomeye kubona koko umusaza arimo gufata umukobwa we gusa nta bimenyetso nari mfite ntamufasha gusohoka gusa nawe nukomeza kumbwira ukambwira ukuri umukobwa yaba yarakubwiye iki n'iki cyo umukobwa arimo gukora muzabavuye bamukweza mukora ibyo avuga boro kandi mwitoza n'igihe umukobwa muri batoya bagiremo mushako n'umuyobozi bagiye ku ruhande kubw'izo mpamvu ni umutwazi yumvikanye n'umusaza kugera hano bamuvanye byari byakomeye ku ruhande ariko ni uko twaraja wari wabatse iyo nkushyira imbere ukabyigana na moteri nibwo hari kumenya imodoka kuko moteri zirashyuha kandi iyo ufite nyine y'umuntu wanjye zamure kuri iyi musore yagomba gufata inzira ajya gutabara abantu hari icyo yari amaze kumenya yapanze na muze uburyo yasohokamo yafashe inzira birahera katurori ni umusirikare ntavuga menshi yahoze ari umukomando yakoze ibyo kuba yatabara abantu nguwo katitayeho transporter aratwara yaratwaraga ibintu n'abantu ariko bamusenye baramuhemukiye kandi hari abantu batwaraga muri kontineri nk'ibikapu umwuka abona bashaka ari bwa burege bwa cyaba kanga buhagwa akagomba kumiza umurinzi kugira ngo ntiyaraje kwinywera esanse hano turakiza ariko ze mwabaye mutsashatse imbabazi byabaye ngombwa ko mujyana dore imodoka ngo barazigeraho vuba dore ngo barazigeraho vuba ashaka kurekuza abantu arashaka kurekura umukobwa arashaka kurekura abarengana bari muri ba kontineri kabo kacyaba kanga imbere transporter ikamyo zo kuzitwara amaze kuyatwara kandi akuzirira iyo shaka ukanya imodoka yajyana itunganya arabizi ko harimo abantu byanze bikunze imamu yari yabaye etani yabonetse we ni umusore imodoka yarayitunganyije gusa umukobwa aracyari kumwe na se muri apatiri birahereza
abantu bose bahuza kuri batwarira muri kontineri umuntu uko nshoboye mushyarakiri data umureke icyo bari bakeneye abaturage ni intwari yakoraga na gatoya umwanzi wacu turamuzi abantu batari n'ibirayi ukajyana muri kontineri umukozi yabonye ko nakundi byamera ese murabakuru ariko muri guhangana na bazaniye teniya mu musaza katurebe barimo gusoma neza umwami aragushimiye igendera avuze merisi ariko hagomba kuza n'ibihembo bifatika ubwo ni ibiceri jewe umwami yavuze ko uzacukura ibuye azamuhemba urashaka ibihembo sha umwana arareba cyuma umwami aragushimiye kubera serivisi nziza umuhaye wisi yicwa ndagira ngo ukurikire ka telefone mwari muyitegereje nawe urashaka igihembo cy'umwami oya umwana wanjye yemeye imbabazi z'umwami nta gihembo turi buyigire uwo mwana witekana ngo uzahura nk'ubuguriye nta mutekano ugeneye ndashaka kwibohora dushyize hamwe nk'abacakara umwami twamukuraho tukayobora ni benshi bagerageje gukuraho ubutegetsi buri mu bituro byabo ntabwo hakoreshwa na wundi muntu ucayo ibyo ukora byose wute uraza kunsanga muri parking yo hasi hari umuntu bari bakeneye byibura ko yabazanira ibyiringiro muri nubwo ibyiringiro byasaga nkaho nta bihari dufite intwari nyinshi ari kwishyura ukizana kwacu ntabwo byakumara inzozi umwana icyo gihe yakoze niki yaraje acapura umusirikare ryabuye acisha mumufate we atwaye tenium niba uyu mwami yari akeneye umwana tangira kwigira intwari avuze ko dufite intwari nyinshi umwami twamukureho igihugu tutakiwe umwana yaje kwigira intwari azana ryabuye umwami akeneye imbere y'abandi bacakara ibuye rya tenium bose bakora ikimenyetso kugumura abaturage bangisha ubutegetsi buriho cy'umwana yakoze King Acton yamenye amafuti yakozwe n'umwana arategeka ngo uwo mwana bamuzana hano umwana bamuzanye hano ushaka kugumura abaturage bari bazi ko bagiye gupfa bapfiriye kwishyura ukizana kwabo ariko babonye igitangaza umwana bagiye kumubaga umutwe umwana yarabuze bagiye kumubaga umutwe umwana yarabuze umwana yise agiye kumubaga inama y'abakonikoni yarateranye bakaba barinzi bisi watoranijwe ntugiye kongera isuka yishyira ku murongo uwo mwana bamuhaye imbaraga z'ibigirwamana bya kera imbaraga za meri za atene shazam mwana ngo bamugize champion ugomba kurinda ubwami mereza iryo kamba sha ikamba naryo ryari rimaze gukorwa cyagombaga kuzana abatayimoni uri fit ubwo champion yageraga mu ngoro y'ibwami aje guhangana n'umwami King Acton yari amaze kwambara rya kamba afite amadayimoni menshi muri iyo ntambara yarabaye ariko irimbura ubwami champion niwe watsinze abakonikoni basigarana rya kamba bararisha rya kamba ryasambaga ngo batazagira umuntu wongera kuri champion niwe baramubuze guhera uwo munsi turi imyaka ya kera niho tuvuye bikaba kwereka kandi akakora umunsi wa none kandi akora umunsi wa none yoboye n'abasirikare bakurwa bita intergang batatse kandi akaturi nk'ikora umunsi wa none Whenever Kandak needs him most, the champion will return to restore freedom. ati kandi akora umunsi no kurwa intergang ndetse nibwo bakeneye champion batabara mu myaka ya kera ubwami bwari bwarakoronijwe uyu munsi ntabwo babona agazatabara umunsi wa none ariwe na mercenaries igihugu cy'uko Kandak kwereka bameze n'ubundi nk'abakoronijwe mu myaka ya kera werekana ibyangombwa hano bitwa intergang babayoboye niyo madokima ibyangombwa byose birimo ufungure n'inyuma turebe imidani we utangira kugura bari kwinjira muri Kandak arakinguye harimo amateleviziyo twe dukora ibintu by'amashanyarazi nderike teki ni amateleviziyo y'abakirana n'igihe gukora hafi hari icyana gihaza imvange ya mukecuru warusi
wacana icyo umenya ahantu uri kwiruka ugana ariko buri munsi urambura buri munsi uri kumubwira ati ibyo bintu ukora utari subira ku murongo mwana njye ntabwo ndi mwana ntabwo ndi ishimi yawe icyo ndakazi shisheni wose icyo uri cyo uri umuntu waje kutubangamira mu gihugu cyacu icyo mwaje kwiba ni ubukungu bw'igihugu cyacu nta kindi cyabazanye warangiza ugatondesha n'abantu umurongo bari mu gihugu cyabo waraje kubiba wareka tukigenderera cyane cyo tugicoka rebe igisirikare kimutejeje gahunda uve hano mu giti yari hano yahise abona mesaje umugore uri guhiga bagomba gufunga sura murayibonye Adriana bintu ni sawa kumutiri wa mugore bakeneye akora amashanyarazi akora amateleviziyo ni parateze kandi cyane ahantu kuri buri wese waba ufite ibyaba ari cyane kuko kiremwa muntu ifi ntabwo rimeze neza agenda bacungira hano shima karindwi afite uburyo ateyemo iyo agiye guhaha buri muntu wese agenda acunga buri wese ko ntawamubonye dore ngo uwo mu nzira agenda kumbe kagasore kamukurikiranye kamakina kina yabuje ushaka iki ndabizi no kuvuga kuri iki muri kazi ndabizi byawe kiremwa muntu cyahawe imbaraga z'amashyi ariko imitima yabo yaje kuganzwa irayumva uranyigisha ibyo yakwigisha utangira imodoka yatwaye imodoka akagabuka mwihambira karamubwira ko ndafite akigisha imbaraga zidasanzwe zakuwe muri iyi si ziza guhishwa hano na n'uyu munsi nawe uraza yakura bivuze ko hashize imyaka 5,000 by'akamba rya Samba karimo hano ugira inama kurikira icyo umutima ukubwira kurikira icyo hano wakubwira umutima Ishmael ari hehe icyo kibazo ndamushaka Ishmael ari hehe ujye gushaka Ishmael kamuneta atarakamera bebe yewe byinshi ya musaza yaramutuje kiraho karyamye kumwe kitwa panisha gapfunyika mu mazuru cyasigaye cy'umugungi kinirira imbere kimeze neza bandi bagiye gushaka ikamba rya Samba kirana abantu umurambo Samir Samir wari ugiye gushaka Ishmael showtime ni gihe kimwe komyere ko Samir kinzi ndashaka kwereka ibishoboka mu bishoboka kumugurira kinza biti kiraho urabizi neza ibyo nkora bandi banshi rufa uri cyapa kurasa bafayo yo abachama pisa abachama uvuye muri Maryland yabonye kwigira gusafari tamaze ujya muri Miami niho warangirije gusa nanone abakobwa mwagiye mukunda na bose benshi mwagiye mutandukana urumva ari kinakuzi Samir ari he hanyuma kandi muri akanya ufite umujinya w'umuntu wishe claustrophobic atari kwinjira muri system arwaye nyine claustrophobic ni indwara nyine umuntu abafite cyangwa se ubwoba kugera ahantu asa nk'afungiranye nk'ahantu nta kintu bashobora no gufata akayaga hanze ibyo bapimbi ntabyo bazi